Mremi letlakaleng la Kakapa Maubane la Facebook Dr. Mremi Kakapa Maubane Dr. Mremi Kakapa Maubane Kakapa wa Kakapa Mremi wa rema Kakapa wa Kakapa Mremi wa rema Kakapa wa Kapa Mremi arema Kakapa wa Kapa Mremi arema ke a teko re a leboga ka go rialo mogagesho a ge e ka ba o re swere ka 96 dot number 3 fm re a leboga ge e ka ba ga go fitlhele re tope gona fa le go www.mseries.co.za goba o ye letlakaleng la Facebook a mola go Dr. Mremi o kgone go bona ditiragalo ka moka tša ka fa letlakaleng la Kakapa Maubane o kgone go bona ditiragalo ka moka tša ka fa ntle le go senya sebaka ke amogela Moroka Tloutša Baroka Moroka professor a ke go leboga malome Kakapa a ke tamiše magoši ka moka bogošigadi baruti ba porofeta mangaka setšo mangaka ga borena ba ba berekang ka kua dipetlele ka moka le bašomi mmogo le bathuši ba bona bo magolo ka magaeng ba ba le go troning re a letama ka moka batheeletši ba motse community radio station ka mola dikgokaganyong tša leago ka Facebook re re thobela balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a le dumediša re le dumediša kudu ebile re a leboga ge le kgonne gore ge le ne le bothata le tloge ka gae le tle mo le tle le nyake thušo gore lo tša lena di tle di kgone go tlhatlhamologa di be gabotse o se ka kry-a ile gore le no dula le mathata ka gae dilo di fasitša go nento e lokang a ke go leboge malome Kakapa ke na le nnete gore ka napara ra tsena ditabeng ba kgona go ka kry-a thušo balli ba rena ba bošego ba lekgono re a leboga Moroka a re a leboga hle nkore ke dire so re a leboga magagesho right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 ke kgopela le kopelwana le ka mo go mme mme nke a rolele se borala ka baka la gore ge le mampia ka nnete ruri a re lapile melala e no ba go tamiša motheletši go le kgauswi mma go rena ke moka a la tšwela pele la re hlalosetša ditaba go tloga mathomong go fitla mo e leng gore le feditše le kwešiša gore jwale mo gona mo re swantse re nyake thušo jwale sebaka ke sa lena mma go rena Thobela FM ke nna hloka leina ke kgopela thušo ntate Kakapa mma go rena le dula mo kgauswi mara a re tsebe gore nangane le sa tsebe radio e kana e bitswang e re le mo go yona e bitswang kana radio e re le mo go yona mma go rena radio motse re a leboga tšwela mpele ke a leboga le mphileng sebaka nna ke alla ke kgopela thušo mo go lena
ba radio motse bo malome ka kapa le ntate Moremi gopela thušo nna ke hloka ina ke ne morodi o re gopela lenyalo še litlile o gopela matlo monyala bjale nna a sebe ka hlabiša ke mo kgopetše ka re morodi ka re nna a sebe ka hlabiša nke o yemenyana nna le tatago re fete morodi bjale o ra wa mama ke kgale ke le letetše bjale nakoela e fihlile bjale ga e fihlile nakoela bjale nna ke a le tshela ge ke a nyala bjale ke re tabe ke bima ke iše go tatago ke iša go tatage ke a mmotša ke re Mokgalabe taba še yona ngwana o re wa nyala bale ba bogadi ba gage ba le ile ba tliša magadi šiba ba re ba tlo feleletša ba tlo nyala bale tabe re re Mokgalabe a re tabe a ke gane a ka nyala mara nna ne ke duma gore nkabe go feta rena pele bale ka re ba jagile bana ba re dire bjang mara ke re nna ke tsebe awa morodi a tle le molekano wa gage ka di-Christmas ba re mama le papa re tlile mo re tlo le botša taba še re ra ka Good Friday ra nyala ke a le kgopela awa ntate a dumela awa go sene molato ke re gape ngwana o bolela taba nnete Mokgalabe ga a bapale nne o še o tlile le molekana gae molekano o le wa mohlatsetsa awa a le ntate o re ko nna o rawa nna ke gane ge ngwana re ba nyala mokgonyana romele ba gabo wa bona awa mokgonyana o re ena ane batswadi ba robetše bjale le batho bale ne ba tlile ba ntšha magadi le bona ba sa le gona bjale o motea o berekela kgole bjale ka bara ka re no ba romeleng ka December ka di-30 ka re gona bjano ra monyanyeng ga mogadibo wa nyadiša tatago wa sepela o iša lešira ga bongwetši bjale ge ba etla ba hwetša nna ke le nnoši nna ko ba raba ka reng ka re tabeng ya ka yena Mokgalabe a le gona e seng ba hwetše nna ke le nnoši wa bona ka rawa a batle ka di-30 tša December ngwanola bjale ke mmotša bjale o rawa bjale ka re batho ba le ba bereka kgole nna ko motšea ka yena o moteo o tla ka di-Good Friday fela le ka di-Christmas ke re no mo kgopela gore ka di-30 tša December a tle Mokgalabe o tla ba le gona le monyanye o wa mogadibo o tle be o fetile wa bona awa ngwanola a nkgomolela ke re nna bjale ka re ke busy re mo monyanyeng ene ka ga ya go motho ba botše gore no ba tla ge after monyanya awa ngwanola a nthare batho bale o re berekela kgole a ka se kgone go tla bjale Mokgalabe a re ke nyaka ba gabo monnou ba re magadi a ba ntšhetša ka mo gara lapa le ba ntšheditše gae ga gešo bjale nna ke ba tsebe batho bao ba re ba tlo nyala morodi bjale morodi go tla yena ka nama le mokgonyana ba tlo rerisa menyanye bjale Mokgalabe taba bona ke itše ke nyaka batswadi ba mokgonyana la ka ba babedi ba lokile ba tle re lokiše taba ye ka re magadi a ba ntšhetša ka mo lapeng la ka ba ntšheditše ga geno mosadi wa bona ka gešo ba kry-ile mmamogolo le mogatsa malome le barwa baka gomme ngwanola a swanetse gore ba tle ka kua ga gabo Mokgalabe ka mmotša ka re bayenši ba etla Mokgalabe a raowa bayeng bao ba botše gore ba boele morago ba tla January ba le ka raowa monna setse ba le mo tseleng gape beke ke beke a mafelelo ene ba mo tseleng ba tsogile furu ba tla morago ke Christmas ba tla January
ngwana o labela kwa bohloko a rawa ka re batho ba ba berekane ba nna kgole aowa a go kgonagale ka one ke ba iše ga kokwaka ga gešo aowa ngwana o la ba iša ga gešo gomme Mokgalabe o re batletšana wa re mare o dutse o re ke ba letetse mare o le ena batletšana wa re batho ba le ngwana o la ba romela ga gešo ba ya ga gešo ba hwetša malome le mamogolo le mogatsa malome le bana ba ka ga gešo napile malome a ba mogela le mamogolo baeng bao wa bona ngwana a re ena ga botse ga a itla ka kua ga gabo magadia o nyaka nna le tatage ga a nyake rakgadi ba ntataga re no taba tše nka se di kgone ke nnoši di nyaka o moteanyana wa gešo a ke bitše sestere a tla nkuše taba tše ngwana o la re no letletle le mmitša ba bolelele lena le ba babedi a ba feditše o bolela lena le ba babedi le tla mmitša wa bona ka re ke tšhaba gore a ka ntshenyeletsa taba tšaka be di nyaka lena le ba babedi before le bitša yena go be lena le dikwele pele la mo hlalošetša gore rakgadi taba šedi tšona ngwana o ba montšheditše magadi ba le ngwana o la gana ba ntataga gore a go kgonagale nka se kgone wa amogela batho bao ke sena le omtea wa gešo wa bona bona bjane ba boa šiba ba re ba nyala ba le ntate o rawa ga ba gore ba ntšheditše magadi ga geno a batle ga gešo ba romele batho ba tle ba re botse gore awa re tlo feleletsa go nyala ke kgone go ba botša gore le thomile kae wa bona napile ke tšona tše taba tšaka bane mokgonyana re mo gapeletša re bitša ba geno batle mokgonyana wa gana ba nna ke tsebe kore ke hlakahlakane ga ke tsebe taba tšaka ka mo ngwana gore tsamaga gae o apea bjala mama o khunama o botše bommago le botatago le botatemogolo wa go gore ngwana wa nyala ke re ga go kgonagale ke le motseng a batho ka ya ka gae ka go nyadišetša ka ntshe ka re ke ka mo gare ga motse wa batho a ke re monyanye o tshwanetse o be ka mo ga geno e seng ga gešo koko le kae motswadi aka re gona ntate Morena re gona lenyetšwe lena re nyetse mara sebe ra hlaba lenyalo la gago ebile le le jwang a ino ba lenyalo la Sotho a sebe ra hlaba ntate Morena ke rela gore ebile le le jwang le hlalose ka mokgo le bileng ka gona go tlile ba bo Mokgalabe aga bo mmage le bo abutage ya le mogatsa abutage ba tla ga gešo a ba itla ga gešo ba kry-a motswadi a ka sa phela mme wa ka a pere diaparo tse ntsho a aparetše tate wa ka ya aowa mme wa ka a bitša mogatsa rangwane ka re kgauswi le ena a bitša le rangwane a re ke tletše ke bayeng ka mola gae e tlang re tlo kwa bayeng gore ba tlile kang a wa batla bo rangwane a senke ba gana batla awa ba bolela ditaba nna ke ra a ke be gona moo ke kgole le bona ke re ke tsa batswadi a wona ke kwa mamaka wa ba boletse ditaba ba feditše a rawa ba re ba sepela le wena ba bogadi ba gago ka lona tšatši leo ba re ba sepela le nna ka re mokgekolo o dula nnoši a gona motho a mo tlhokometseng o ne banyana ba babedi ba banyetse ba bogadi ba le mokgekolo la batho wa palela wa ba tlile ga gešo ba tlo nkgopela gore ko dula le yena ke tšele bana ba ka gore tša ka moka aowa mokgekolola ka phutha dilo tšeo tša bana ka ba tšea ile ba banyane ka le bona gona ko bogadi jale gone jale o sa dula koo ke sa le ka mo bogadi ba go nyetše papago a robetše mmago a iletše batho bao ge ba etla ba kry-ile bo malome goba ba no kry-a bo malome ne e sa le ba bannyane ge ba etla ba bogadi baka mogala ba amogetšeng ke mang le tataka wa ba tseba batho ba mogala ba ba amogetšeng ke rangwane bjale rangwane o tlhokofetše le ena jale koko kompotše mo ba go nyetše mama go a iletše a kere ke ka mokgobolelang sale o etswa ka gae nako mama go a iletše ba ntšhitše ba tlile ba swere mašeleng ba tlile ba swere mašeleng
ebile o agile motse ebile ke ka molapeng la mokgekolo ke tšere ke ngwana mafelelo e ka ba ke ngwaga mang go gopola koko o ka re ka bo 85 so ka re ke kry-ile ngwana ka 84 then from 85 why le be le sa boela nyala wena le mogalabela dira ntho e botse ya go feleletša gore bana ba ba se ka tla ba sokola le gono ga ke tseba ke re ke ena be re ka nna ke bereke bjale be re letetše ba gabo gore ba tle ba feleletše gae gape koko ka gae ga se wa tswa gabotse ee a ka tswa gabotse ngwana ga a nyalo ka gae papa ga a hlokofetše a gone magadi a re amogelang re sa apere diaparo tše diso ene a gone ngwana o santse a tswe ka magae a ye bogadi mola e le gore papa ge o sa tswa go robala mmage o sa iletše magadi ga amogelo ka gae e le gore motho o iletše ebile kudu mamago e le mohlologadi e be ena a amogelang ebile ba boe ba lokolle gore wena o ye go fepa lapa metseng ya batho ke phošo ya mathomo ye ba ka gae ba e dirileng phošo ya bobedi ke gore wena le tate mogolo le tšere mengwaga gore lenyale lenyalo koko la segaga bo rena ke pudi tše pedi le kgomo le jwala le yona tšhelete ba genu ba inyakileng a kere ge le ka ntšha dilo tšeo and then le ka no bua ka morago la dira di-anniversary la dira di-deco tše di botse la bitša ba di-deco ba tla ba decorata la dula ka mola la kgatlhiša mara le fetile mo gobane gone jale ngwana o re ke nyaka go nyala a ka se tla nyalla ka ga gabo koko ga wa nyala wena ga wa hlaba ene o seng wa hlaba ngwana ge mmaga se a hlaba o hlabela ga gabo mogolo ga gabo mmage lebaka la gore a hlabele ga gabo mmage ke lebaka la gore mmage mo kgorong ya ileng go yona ga a tsena ka mohlobolo ga a tsena semmušo ga a iša ke basadi ga a beiwa lapeng a laya ke basadi mmage ka kua o ile ba re wa go fepa mokgekolo wa boa a gone badimo ba geno ba tsebang gore wena o tsamaile o ile ko o ya go dulela ruri kowe jwale ngwano o swanetše go ya ga gabo mogolo ga gabo mmage a ye go nyallwa koo ka lebaka la gore o wa go tshela mara ke boe bana ba gago be ba santseng ke be ba go hlabišitše koko ge ba bona gore wena wa pallo nako tsene se ba bereke ba sa tsena dikolo jwale wa bona re gonjwa le godišitše ngwana ebile motho mmone ene re ka se re ge mammang a bone ngwana ra ra tswa eme rena re hlabe pele ntho e re paletše go tloga 85 go fihla le gono lokolla ngwana a nyale a fetše then ge le fetša le lebelele tša lenyalo la lena ka lebaka la gore mosadi ga a tenyalo o nyala ke monna ene monna o nyala ka nako dipotla tša gage di sa dumelang o ikwešiša ga botse koko monna o nyala ka nako dipotla tša gage di sa tletšeng a bonang gore bole mo ke nako gore nka nyala ka gore ge re ka mmeela date ya rena ka date o rena re mmeelang ge re ka kry-a sene tšhelete re go bereka jwang nna ntate Moremi ke a dumanyale bjale a ke re ka mo lapeng le ke dulang ka mo lona le mogalabo o ka se sebaka o kwatile ka re ge re bolela ka ngwana gore wa nyala a ke sa tseba gore ngwana re ke wa pia bjala go wa pia ga mogalabo goba ga gešona koko ngwano a ka senyalele ka lapeng la lena segageno se a gana a se rena nne segageno se a gana ge mosadi a se a hlaba ngwana o nyalla ga gabo mmage lebaka la gore a nyalle ga gabo mmage wena o le mmega sebe wa tswa ka mohlobolo ka geno and then wa go ntšha bua mohlobolo lapeng le lengwe le monna o mongwe e leng gore a sebe a go nyala a tliša kgomo wa mohlobolo semmušo ka gae a la hlaba pudi a la hlaba kgomo ga la ria jwala o sa kgopetšwe jwale le o riela buang lenyalo la ngwana mo wena o kgopetšweng gona le ge nke bontšheditšwe magadi ngwana ba ka se tlhabele ka lapeng la gago ngwana o hlabela ka lapeng la batswadi ba ba hlabileng ba feditšeng ke ka mo mohlobolo o tswang ka gona so ye ke mogalabe a ka kwata a go tlo mo thuša go kwata
a se phoso ya ngwana Eh. ke phoso ya gago le mogalabe le diegile a se phoso ya ngwana mo ke re ka se sole ngwana no ngwana re ka se mosole ka lebaka la gore koko sa mathomo ga re tšea ngwana re ya go monyadiša ka mo faneng yeke na ngwana ba monyetši ka mona gona na bana ba ka be ba sale ba etswa papa go bona a iletswe ebile ba ka gae ba rile phoso ba file batho ba le mosadi ntle le gore ba emele gore ba hlobole mogalabe pele go go botša phoso ya lenyalo la gago la mathomo o nyetše le sa iletše number 1 ya bobedi a la bua la hlaba la ka kua la hlaba badimo ba tseba o sa kgopetšwe a ba tseba o le bogadi ba tseba wena o sa kgopetšwe le golle badimo ba geno ba tseba wena o sa kgopetšwe so gore go ne le gore re senye dilo tša ngwana gone jwale lenyalo ke tšhelete koko kampane re lokolle ngwana a ye go nyalla ka lapeng le leng gore ke la maleba and then tata go ngwana a go ganege go rae ka kua lapeng lela a ye go thuša ka tše dingwe fela go tla ba le mo e leng gore o ba le magomo gobane gore a re magadi a ka mola ya gore ra ke bomang ke bomalome ya ngwana gobane tate ke mokgonyana a sebe a fetša ke rela re a ke re le moke a re tšee le site ke le beela taba ka mokgweleng a re tšee le site re ka se re a ye go rera magadi a bana bogwe ba gage santse yena ba bogwe ba gage ba rere magadi a gage ba fetše dikgomo dijase tše di nyakiwang di išiwe mo go hlabiwe go fetše then ka morago mola ba feditše e tlo ba gona mo e leng gore tate o ne le raeta go rera magadi ka ga gage a biditše ba gabo go ntšwe la re kwane mo o ka ba bitša ba bogadi ba gago ba go rera magadi ga geno ka re kua ga geno go nyakega ba gabo mmago go nyakega ba gabo papago ke ga batho ka kua ka kua ke bogwe ba gage ke bogwe then ge monna ya bogwe o ba le magomo a o no ya fela bogwe bo a hlompha so problem ye kgolo mo wena le tate le diegile go nyala and then la be la godiša bana ba be ba bona ke bo mokete jwale ba fanetša mokete ba nyaka go bona bana bao ba etla ka gae ene re ka se kgone go ba ganetše so ye ke no ba ke nyako e bea gabotse malome ka kapa lebaka ke gore a se thato ya mosadi go senyalwe o nkwešiša koko nnete ke no ba ke nyaka go lemoša bomme ba bantši ba ba leng ka gare ga seemo seo leng ka go sona ge o dula le monna a bereka o dula le yena mmona a le mo tšhelete e tle a le mo le lebala re le santše le hlabe o le ka faneng ye nngwe ke phoso taba eo e re tšhelete e sa tsena mmotse gore eri nkiši ya kua gae o ye go nyala o kgone go gahlantšha badimo semmušo cause bana ba gola ene bana ge ba godile ba dira dilo ka nako ya bona cause go ntšwe le mokgonyana šo le nyaka go mo emiša lena lo hlabane so nambile wa bona re gore ngwana o tlo ema a sa hlabe gobane lena a le tsebe re lo hlabaneng so tate ga a lokolle pelo re tlo mo lokišetša dilo tša gage ga botse ka morago o nkwešiša koko re tlo lokišetša dilo ga botse ka morago re ye go thoma pele o ye gae o ye go hlapa lesuswi lela la mathomo la tate re kgopele tshwarelwa gore re ntšhitše ngwana ka mo go sa iletšwe go sa le ka gare ga lesuswi re montšha re moria makoti a iya difaneng tše dingwe tše di rileng nako o tsamaya ba go dietše jwala ba go phaseditše a ba ntirela seo badimo ba genwe ba go nyaka santše ba go nyakele kae cause motho o mongwe le o mongwe mo lefatsheng o ne le badimo ba gabo ene motho ga a tswile ka gae a se a phasetswa badimo ba tlo re ge ba monyaka ba tla monyakela kae gobane ba tla tseba o le nageng ntene go ntjwele ge re ya go tšea ngwana re monyadiša ka lapeng le wena o leng ka go lona ke tsena jwala bo reng koko a o tsebe gore o boriela kae o boria o reng so tlogela ba gae le mogala ba tlogele ba gae le ba bo mogala be ba lokolle dipelo ba ka kua ga geno ba rie jwala ba go lokolla ngwana ye bogadi ba gage ka gore ge le ka thoma la ria lenyalo ka gare ga lapa la gago lenyalo la ngwana ga le tlo amogelega le ka se amogelege ene le ya go šaetša dilo tše dintšhi kudu ene go tlo kwa sore ka morago
go be le diphošollo ene diphošollo ke tšhelete lenyalo ke tšhelete ene re bolela ka tšhelete e leng gore a e gona o lenyalo mabjala ra apela ga gešo dilo ka moka tša lenyalo di le ba ga geno ka moka ka moka tša lenyalo di swantše di be ga geno ga ga bo Mokgalabere a go kgona ga le koko gore re ka dira lenyalo ga ga bogadi ba gago lebaka ke gore ba bogadi ba gago a ba fetša ene ba seng ba fetša le wena a wa laelelwa ke nto ke reng sa le ba go kgopela ba re o fepa mokgekolo a kere o hlokomela mokgekolo ka geno ba sana le nthoela gore o tla boa a ba go iša bogadi go felelela so a go kgonagale gore lapa lela la gago koko ka nyadiša ngwana ka go lona a re lokiše dilo tša gago mara ka lebaka la gore re bethile ke nako ebile ngwana wa nyalwa a re lokolle ngwana a nyalo ngwana a e bogadi ba gago a wa nna ke a mo lokolle eno ba Mokgalabe na ke gane ngwana ga nyalo alright Mokgalabe o re mabaka ke eng gore ngwana lenyalo le tle ka go lena koko ke mmotse gore yana o nyaka ba bomonno ba tle go yena a ba tsebe ba bomonno ke tsega ba etla ba tlotla kala goreng koko a re ba tlotla ke rela gore ge le banyaka ka la goreng ka gore a ke re monna ge ke bone mosadi ke ntšha ba gešo ke ya go ba botša gore ke kgopela re le o botša ba ka mola gore no ke bone ebile ke nyaka go nyala jale ba lena le banyakela gore ba tla ba rieng koko a ke re ba re ba tlo feleletsa go nyala kae ga bo Kgarebe ke rela gore le nyaka ba tle kae yena gore ba tle kwa go yena Mokgalabe gore a ba sa kgone ba ye ka gešo bo feleletša mo ba thomileng go ntšha magadi koko wa bona le seke la dira nto e leng gore le tlo hloya ke ngwana wa lena ba bo Mokgalabe ge le re batle ka kua go lena le nyaka ba tle ba rieng ba tle ba feleletse magadi goba le nyaka ba tle ba lokiše diphoso tše di leng gore di gona ka molagae nto le santseng le e tsebe a la a swanela go dira nto e leng gore ba le ba gabo mokgonyana wa lena ba tlo lemoga diphoso tša lena gore di kae cause ge le thoma le ba re Mokgalabe ba re batle ka gagage re thoma go tsoša polotiki e kgolo ka gare ga malapa a mabedi gore Mokgalabe o tlo ba botša gore lenyalo le santše le be ka mo ka kua bo malome ba re lenyalo le santše le be ka mo ngwana kwa Mokgalabe a re gane selo o mo fepile o mo godišitše o rile nto botse ngwana o a nyalwa tabeng ya dikgomo tša ngwana Mokgalabe le bo malome ba tlo bolela gore ba di bereka jwang mara se nna ke nyakang go le botša ngwana le santše le moriele le mo sepedišetše dilo tša gage ga botse koko ga botse bothata bo bogolo mo ke gore le nyaka go bona lenyalo le e ba ka ga lena a wona le lokile le ka gešo nna a ke ne bothata ntate Morena alright ba ga bo Mokgalabe ba bogadi ba gago ba reng bona mogadi ba ka o mogolo nyetse o re aowa le ka fo irela le ga gešo goba mo re ena a ne bothata o mogolo mogadi ke rela re ga ba go fa maele bona ba reng a se ba botša ba gabo ka tabe ke re a iso loki tabe wa nganga nna ke mokgopetše ke ra botše ba gabo o re o tla ba botša bjang yena batho ba sa ba tsebe ka la mathomo batho ba ge ba etla ba ya ka geno le mmoditše re mmoditša ke re ne swanetse ngwana o ne a re batla ga gabo a botatage batho wa bone tatage ke ge a change date a re batle January ne ba itla December ntata a change date a re batle December lebaka la go change date e bileng nna ke tsebe nna ke no kwa rawa batho ba ba lena batle December ba le ngwana o la ra go kgonagale ka re ba tseleng ba le ngwana o la ba iša ga gešo ema pele koko gane ngwana le yena o le boditše gore batho ba etla a bolela ka batho ba batlang pele a ke re santse batho ba bangwe le lengwalo la gore re kgopela go gahlana le lena ka date ye so awa ba no tlile a re boditše date gore bo tla ka dikae a ba tliša lengwalo
abuti wena o di tseba bua ana ka mokgo a ke di tsebe ga botse ka re ne ke salo monyane nako ke ratše tša sesi tše ke tša sese o ra jwanso ke rela tabeng ya gore ge ba etla ba no re create re le tsileng goba ba ile ba re no re kgopela le letšatši ke ne information ya ke tsebe selo mo go a ke mo mosegareng prof ke boletše le monna o ko wena kere ka bolela le mama mogala bena o tloga ntšhiketse thata kore o tloga tšhikile thata mo ka go be ka kgopela monna morwage gore a no tšea founu a ebe mo gausi le yena a die loudspeaker and then nna ke bolele ka bolela le mmamogolo le sesia mme ka bolela le malome o a amogetšeng dikgomo ka bolela le morwedi o ba boditše gore ka December ka date ye so baeng ba ka ba re ba etla and then ge date la e fihla morwedi o rometše tšhelete gae ba mmoditše batswadi ba mmotša ba rene mo gae o ka re ga go ga botsana ba kgopela gore a reke pente and then go pentiwe gore ge baeng ba etla ba tle mo e leng gore ba tlo amogele ga botsana and then ka nnete ngwana o rekile dipente ge ngwana a reka dipente di pentwa gore motse o lokišetšwa baeng mokgalabe go thwe a ntšha lentso la gore ba pentela Christmas seng baeng and then mokgalabe a re baeng ba tla ka January seng gone jwale ene ke yone la o ibutšang gore lebaka la gore mokgalabe a emiše baeng ba e leng gore o tseba letšatši la bona la go tla ke eng lebaka ga senke lehlaka le gone jwale and then ke mo ngwana a ileng a gapeletša gore batho ba le ba swantše ba tšwele pele batle and then mara ka baka la gore ka mo gae ka mo ba re ga ba banyake ba tle January and then batho ba le ba swere tšhelete ba nyako o tla go lokiša mabaka then ba romelwa ga bo mme ko ga bo mme ba re magadi a amogetšwe ke mmamogolo a amogetšwe ke malome le yena ke boletše le yena and then godimo ga tšhelete e tsweleng late ya gona ba itšere bo malome ba iša ka lapeng la mme ba e fa mme le papa a kry-a se a bona morwedi ba mmotšišitše morwedi a reno a ye gae ba ya go ba fa yona a se sephiri e be e le 10,000 rand mma le papa tšhelete e ba ijele ba ile ge ba bontšhana gore e beiwe pankeng gore tšatši le mokgonyana ka tlang a re o tlo tlhaba go ba a ka tla re o tlo nyaka tšhelete gage beke e kgone go bereka ya be e le gore tšhelete ga e gona ba ijele and then nna ka re ge ke ekwa issue ke ka re mosetšhelete e leng 10,000 a ba motšhatša 10,000 yena mara ke ye ba le baeng ba tlileng ba e swere go ira gore ye e šetšeng e tlo tla le dikgomo maybe ka tšatši la monyanya a ke tse mara ke ka mokgwa ba kwaneng jwale ba jile tšhelete e leng gore mohlomongwe e be e ka ba halfway gore ba ka hlaba goba ba ka dia se sengwenyana gore badimo ba ga bomme ba tsebe gore mme o malapeng a batho ka mabaka a rileng ba tšere tšhelete la ba ijela then ge ba ijele mokgonyane go jwale o tlile o re o tlo nyala then ga a tlo nyala tate le mme a ke tlo re tate ka gore batho ba ke di-partners ke no be ke makala dilo ka moka ga tsona ge mme a re a ke tsebe nna a ke tsebe a ke re papa mogalabe o re nna a ke tsebe mogalabe o re mola e le gore ka lapeng monna le mosadi gape ba bolela morogo so tšhelete la ge mokgonyane a etla ba tlo bolela ka taba tša lenyalo jwale tša lenyalo tate o re mokgonyane a bitše ba gabo and then ba tle ba tsebane jwale ka bakgotsi remember gore ke ba e leng gore yena o ba jikiše ka December re ba se ka tla ba tla January right mogonyane batho ba we ka mokgo ke boletšeng le yena ka gona le mosadi ya gage e le morwedi ya tate ba ile ba arrange jwale ka ge mogonyane a re a buti o dula kgole ba dula o kare ke batho ba go dulang kgojana o ba arrangeitše
mola a ba arrangitše ba bua bona ba postpona date ya batho ba le ene e fitlhile ba re go ne le lenyalo ke le mmabolang ka lona re be go ne le lenyalo ka ga rakgadi and then batho ba le remember gore be ba sa tle go dia modiro be go sa pale gore mme le papa maybe le o mongwe wa bo papa ba ka no kitimela ka kua lapeng la mme and then ba amogela baeng ba le ba kwa taba tša bona ge ba fetša ba boela morago and then ba boela lenyalong ba go keteka lenyalo ka ga rakgadi mara ba ba emišitše ke la bokae second time la mathomo ba postponile ka magadi ba re ba tlatla January gone jwale ba nyakile batho ba bo mogonyana mola mogonyana a rentšitše batho gore e tlang re enkua ba re ba lenyaka ba re ne batho ba wa ba sekatla nna re ne le monyanya ka mo re keteka monyanya so gone jwale nto e leng gona gone jwale ke gore mogonyana o nyaka o nyala o ntšhitše date ke di-30 tša March kgwedi e tlang vale re ke botšiše koko mo malome ka kapa koko wa ba tseba wena batho bao ba batlile o nyala nna ba tlontšha magadi a se ke ya ka gae alright a ke re mokgalabo nkganeditše a re ge nka sepele ke sepele le ruri kore le wena ga o ba tsebe o swana le mogalabe le jalang tšhelete a batho ba le sa ba tsebeng le jalang a ke reng gape le ka se je tšhelete a batho ba le sa ba tsebeng le jalang koko re je le ba le ntate ka mmotsa ka re re e bušetša bjang a re ga o se ka tshwenyega e gona bankeng ke tla ba neela banyaka e gona gone jwale gona bjale fedile e gona ene moroka tate a ka se tsogile a hlabišitše mokgekolo wa tse gore wa e kereso tate ba bereka gape re bola ka mono ba bereka gabotse e no be le gore nka se kgone go bitša leina la company mo moyeng mara tate ba bereka mo e leng gore ge nkebe maikemišetšo a gage e le go hlabiša mme o be a sa tlhoke le go thušiwa jwale o berekile o tswile di-pension ditšhelete di fedile mogonyane o tlile a kokota ka 10,000 sebakeng sa gore ba re mara re ka dira jwang ka baka la gore ngwana šo wa tsamaya 10,000 she re ka dira eng gore re kgone go dia sketenyana se sentse e leng gore se tlo kgona go tsebiša badimo and then ngwana a tla kgone go feta gabotse ba tša 10,000 ba ela moditše ke lemoga gore koko le tate ga ba rereše koko le tate ga ba rereše ga ba re botše nnete mogonyana o ne bana ba ba kae ka gae koko ke ba babedi le a mo tseba mogonyana a mo tsebo fela e tla ba retela le a mo tseba ga gabo le a go tseba ke a go tseba le ga gabo ba gabo wa ba tseba re ile ka mahu a ba tlhokofetse le a ba tseba ba gabo mogonyana a ke re wena le mogalabe le ra le ba tsebe re ile go hlagile mahu ra o tseba lapa o ne le mogalabe ke ne mogalabe jwale ge le re le sa nyako ba tseba gape le nyako ba tseba bjang koko mara le a bona gore le tlaiša ngwana le yena o re nyako ba tseba ke no rela gore koko mara le a bona gore ntwe le e dirang ke go tlaiša ngwana lena nna ke gane ntate Moremi ke yena mogalabe wa ngangang ba nna ke tla dira bjang wa tseba le bo malome ba bile le mogau ba no re e re tšee tšhelete re iše kako ke mogau ene ntwa mathomo ke gore ngwana lena koko tlo fetša bona gore a le morate kore yeo ke tlo le botša mogalabe a go tlo mo thuša go kwata no a re kwateng re kwatela nnete a go tlo mo thuša gore ba re mogalabe o kwatile alright a ke re mogalabe ba bereka o tswile di-pension a kere wa e be le sa nyale ka tšhelete a pension a e fihla tšhelete ke mmotse ka raoa a rage mo a re hlabiše go aga re tla go bona morago nna ke no bona mothatso reka koloi ke tla re ka ra se tšhelete tsa ka no e kgomolela and sesi o boletše polelo e nngwe ye ke ileng ge ke e botšiša mmamogolo e le go sesi ya mme a e hlatsetše
ya gore ka nako ye mme ba ga botate ba etla go motšea ba motšere ka lebaka la gore ka kua ga bomme e be e le makgarebe a lebaneng and then wola o ne bana and then go ba le dikgakgano ge go e ba le dikgakgano mokgekolo ga botse ge a be a dumella mme go ya ga botate o be a leka go fokotša mollo o leng ka mogae ka dintwa a se ba botate ba e leng gore ba no tlogile ka bo bona ba re a rieng ene tšhelete ba tlileng ka yona ge ba tlo gopela mme go ya ka polelo ga ya ba tšhelete ye e leng gore e be e le phati ya magadi ebile tšhelete ya damage ba e boletse le ka price ke 400 rand well maybe ka 1985 e be e tloga e le ntšhi ya gore motho a ka nyala motho a ka dirang e fela mme o be a širišwa go hlakahlakana ka gae ka gore bego e ba le ditshele tše dintšhi mo baneng ba motho so mme o tswile ka lona lewe e sale o bona taba ya mama le tate mogolo a e hlakane koko ga e hlakane ene ke tipotšiša gore na ba geno bona ba reng ka taba e ba geno ka gore ba geno ba ntšha jwa ngwana bona gore a ye go hlokomela mokgekolo ngwana a sa iletše papage 1 ya bobedi taba ge mokgonyana re bona a diega re ngwala lengwalo re le romela kua re re gantele re beile kae banna nako e sepetse ngwana sa la ya go lena ene bona moroka ke go tlatša ge tate a fetša go gana baeng ba le gore batle a re ba tlatla January baeng ba le ba gapeletšwa ke morwedi go tla a bolela le bo malomage ka ga bommage gore amogelang baeng ba ka šibawe ka baka la gore monna o swere tšhelete nako lena le nyakang gore a tlatle ka yona ga a ka ija e fetša napile gore a rena a ke saloa go nyalwa na tate mme o re nkebe ke ya ka kua ke ya go thuša go theeletša le bokgaitšedi ka kua gore taba tša ngwana di sepela jwang tate o re go mme o re ge o ka ya o yele ruri then mme o a dula ngwana ga a tšhatša ke bona se o ile mo go nna re ka kapa o ba botšiše gore na ke tšhatšišwe ka bokaya ba tsebe ngwana a tšhatša ke reno o tšhatšitše ke malome o ra gore wena koko o ka rela ke mogalabe gore o ka rela ke mogalabe gore o gane go ya go thietša ge ngwana gago ba re o nyalo ka bokae gore gore mose mogalabe o tlo go ganetša go ya lenyalong la ngwana gago ga dumele no ba nna ke a gapeletsa ke re ke ae jwale bona ke tlo go botša nto ngwe tee monna o godile le yena go sasadi ka no motsogela a re ke a nyala koko ge le so le swanetse le rie ntwa nnete ya maleba gone jwala ke re wena o tsere ngwana gago ba monyala ka bokae a ke tsebe wena go o dutse fase le ngwana gago go mo fa maele o mo file maele wa re go riagaleng ka seemo se a ngwana ka o boletše taba tše botse a re mama gome ba etla ba tlo nyala ba tla le kgomo tše pedi e tee ke ya gago ya letswele ka re mokgonyana gore o mo belegetše mosadi ene ba tla le tšhelete mo godimo di tšhatšhile ke bo malome a le nna ka di thabela ka re ke taba tše botse le rena re tla tša kgomeo ra e rua goba ra e rekiša ra hlabiša ke tse le irua e le kae a ke re betlile le bona ba kgonyana ke rela gore lo e rua e le kae le yona lo e tšea le iše kua ga gona mo wena o dulang gona alright koko o šetse o tšhentšhitše fane ke itšhintšhitše ke bakeng la ko mmerekong ba re ba tliše difane tsa basadi ba bona le bana ba bona
ra dira marriage le ene mo mpia e tla ja mpianyana wa bona malome ka kapa baswa ba ga borena ba swanetse go tseba ntongwe mosadi o tšhentšhafana ga a nyetse a feletše mosadi ga a no tšhentšhafana o no ketima wa go tšhentšhafane ka lebaka la re ba re mmerekong wa monna ba re fane e tsamaya jwang ngwana ga e le wa gago le ga a ka tswa bitša ka fane ya ga bommage ngwana ko wa gago o ngwadiša ko wena o le monna mmerekong ntše fane di sa swana ntše fane di sa swana lenyalo mama la sega ga borena le bohlokwa kudu le ka duketima la ya go saena mola le selafetša go hlaba mara potšišo ko re na ge wena modimo a ka go gopola wa robala ke efe kgomo e santse o hlabelo yona wena o se wa hlabelwa kgomo wa lenyalo gona wena o bolokwa kae ke potšišo o hlobošwa bjang wena o se wa hlabelwa kgomo ya lenyalo wena a ke tsebe ntate Moremi tla wa raba ka reng dula fase le mogalabe o mmotse gore mogalabe ge e le gore ka nnete wa nthata nnyale ke bile mosadi ke kgotleletše bana šiba ba godile ebile le golle ke a nyadiša ge e le gore ka nnete mogalabe o rata bana ba gago o rata le nna o rata lapa la gago nnyale ene ye nngwe ya go makatša moroka tate o postpone date ya batho ba go ntšha magadi ebile a ba tšee taba ya go postpone bona magadi a ya go berekelwa ga bongwana mogolo mosadi o re ke ya go thekga taba tša ngwana tate o re ge o ka ya o ele ruri mara tšona tšela a sa dinyakeng ebile a ganeditše mosadi a ya go tšona ge ba bua ba raua mašheleng šiaki ke ya magadi a la ngwana o amogela ka lapeng la gage a ke re ba santše a rake ene o amogela godimo ga potšišwela o ipotšišeng wa rena ba jelang tšhelete ya batho ba ba sa ba tsebeng wa e go nua le ba sa no gomola and then ba tsebe bakgotsi ba bona ka yona nako e batlang go tlabe ba tliša dikgomo go swana le ge ba kgonne go amogela tšhelete ba sa ba tsebe a ke re ba e amogetše be ba sa ba tsebe gape kore wa bona mo ke malome ka kapa a go nyake go be le pelo e la gore ngwana o tla jwang go ramphale ngwana wa ya nyala pele nna mmage ke sebe ka nyala go ba papage ke sebe ka nyala a re mo leveleng yeo go njwa koko go ba seemong seo re seemong sa gore ngwana o a nyalwa re seemong sa gore jwale ka batswadi le santse le thege ngwana ene wa bona koko ge o ka re ngwana ga go a nyala ba go botša gore o seke wa ya go o ka ya o ele ruri ke tla be ke tseba re koko o tla bo sa rate ngwana gago o tla bo sa morate total ka gore nto le e dirang le gopole gore ngwana lena o ne bana ene bana ba gage mme ga a laolela go bana ba gage bana ba gage ba tlo le hloya pelo tša bona di tlo re ge di le bona di a bona batswadi ba e leng gore a senke ba rata mma go bona ene ka mogo le tlaišang mogonyano ka gona ngwana lena mohlang ba monyala ba fetšala ka setlhole sa mmona mogonyano o tlo o bolela lentšu la gore a ke sa nyaka go go bona o e ya ga geno ge e le gore ngwana o a le thuša o fela le rekela dišebo mola le mola le ka setlhole sa di bona dišebo tšeo ka lebaka la treatment e lena le mofang yona tshwaro ye le moswering ka yona gone jwale le bopa lehloyo le legolo ene papa le yena mmotse gore ntwa e dirang o bopa lehloyo le legolo kudu godimo ga ngwana gage ngwana gage o tlo sepela ya bogadi a ela ruri a se thwasa tla ka gae la tla lahletla le mo le monyaka ka ditaelo gore ngwana a fela a boa gae go pala nka se ganetše mosadi ya ka gore a ye magading a ngwana gage e le ngwanaka nna gore batho ba lebe ba bolela ba reng ke tlo tseba buang ka re tsebe ya ka e santšeng kwele ke mosadi nna ke paletše ke go nyala ka lebaka la mabaka a rileng ene ke santše ke thege ngwanaka mose gape motho be ba monyala mo ke ngwana wa lena a se ngwana bo malomene gona lena koko ge letše ya tšheletela le ija wa le sa tšee tšheletela la go thiba melato ka ona wa nyala gwa fela
nna ke tsebe ntate Moremi kare yona yena o engadile a re ke e amogele nna ka e amogela a ke e bea ka moswana ke re a re ishe bankeng a re bea tšhelete ba nna ke tla dira be ene tate gape batho ba ke boletse le bona moroka a mpore mosegare ka moka a seng ke no tswa jarateng le kgono tate o jile ke tlhong ya go amogela tšhelete la mo go bosebare ge ba tsena a emelela a potelela ka morago ya amogela ke mme nna yena o jile ke tlhong tša go e amogela o jile ke ditlhong gore ga botse mara ge ke ya go amogela tšhelete mola ke sa thekge taba ya gore baeng ba ke batle gone jwale go bonagala ke le jwa what if batho ba le ba tlo mpotsa taba tša go tsamaišana le go hlaba mola nna ke se ka hlaba a ke re mabaka a tseba ke ena mara tšhelete yena o poteletše tšhelete ya amogela ke mme go sasa ge mme a re tšhelete a re iše bankeng tata a re bie ka ntlong mara o mme o ka re wa hlaka ka gae a o bolela nnete ntate Moremi ke re ke metseng a batho ke a tlhaka fela o hlaka ka mokgwa mohuta mang mma nke o hlalose tlhako e ya gago goba okay a re bie so awa ke tlhake for dijo mma re theeletše nke o re hlalosetše semelo sa monna gago ke motho wa mohuta mang ntate ka kapang ke tšhaba o bolela moyeng o go swere ke eng go diagalang a o ga botse jwale ke eng e o tšhabang go e bolela a ke re ba re theditše ke tla bolela kare ka fio ke fitlha kwa kwati alright re a leboga mme a gone bothata re a leboga a re direng so abuti nko fe abuti ka mo abuti gape o monna yona ke nnete ene go sasa e tla be le wena o boneng malapeng a mangwe go ira gore se diragalang tabeng ya abuti ya sese le wena go sa tlo ba le di-meeting tše dintšhi tša gore go iwa kae ga go iwe kae ene wa bona moroka batho ba ke boletše le bona thata mo ebile ke ileng ka fetša ke kgona go kwešiša dilo tše dintšhi kudu ka bona ka moka ga bona mokgonyana batho ba o ba hlokometše mokgonyana batho ba o ba hlokometše ngwana mme go njwale ga a bereke mara o kgona gore ga a etla gae a šomiše tšhelete ya monna gage go dira dimakatšo ka lapeng la gabo le go njwale ba nthometše dinepe tša ntlo mo ye e leng gore mokgonyane morwedi o berekiša tšhelete ya mokgonyane go aga ka gae a ba moganetše a ba ra re tsebe ba geno sekwa tšhadisamente ka bona ba itla ba tla ba swere plastiki di ba ra ja di wa ikwešiša ke nto ke ba botjang ke re wa bona nto ba mo dirang yona malome ka kapa wa bona nto le dirang mokgonyana lena go tlo fihla nako ya gore mokgonyana a re mogatšaka ga o sa ya geno ba geno ga re sa ba thuša ka selo ga geno ga ba rate batswadi ba gago ga ba nnyake batswadi ba gago ba ntlaiša nto le dirang le bopa lehloyo le e leng gore le tlo palela ke gore kua pele le le lokiše ene wa bona koko ke tlo go botša nto nngwe ke basadi ba bantšhi ba e leng gore gone jwale ba hlokofetše ba sainne le banna ba se banyalwa morago banna ba sepetše ba tswa go nyala basadi ba bang ka mehlobolo ba ba tsentšhitše ka gare ga malapa a semmušo taba ya gago le mokgalabe ya gore ga la hlaba le swanetše le ilokiše ene kgomo ya letswele ye e tlong gotla e swanetše gore ba gabo mokgalabe ba ikry kua ga geno ka tšatši le wena ba go nyalang wankwa koko o ka se tše dikgomo tša gago tše di leng ka kua gae wena wa di tšea wa di iša bogadi ba gago wena o se wa hlaba wa fetša be e santše be kgomo ya letswele ye e tlo go kry-ang ka gare ga lapa la gago ge nke bo hlabile o feditše magadi ya ngwane o ka molao santše a kobele ke bo malome wena le tate go tlo tswa go bona gore ba lefa go baga ba lefe na gobane ngwane o ka semolao o sa buša ke bo malome ene ntongwe ke tlong go go botšana o ka no aga ntlo e botse e kakang
lenyalo la ngwana o ga la swanela go ba ka gare ga lapa la lena le ge ntlo a lena e ka ba e kgolo ya ga kakang ga geno ya ba mokhukhu lenyalo la ngwana o le santse le ye mo go na go le mokhukhu gona gobane badimo ba ngwana ba tseba gore ngwana o ga gabo ke kae o nkwa ga botsa ke re koko go ntse le wena o shetse o theile maina bana kua ga bo mogalabe o shetse o rile dilo tse ka moka kua ebile o tšhentšitše le bana sfane ke molato badimo ntho o e dirileng ke molato pele ga batswadi ba gago ntho o e dirileng gobane pele o tšhentšha sefane be santse ba geno ba be gona that's why ba re kua home affairs ge re tšhentšha sefane goba le o mote wa gae a tlatselang lenyalo yena o tlatsetše le lefe because wena sa le kgopelo o re wa boa gone ba le šetse o bitša ka fane tše e leng gore badimo ba geno a ba tsebe gore o kae gobane wena o kgopetšwe ka lehu wena molabang wena o ile a bona manganyalo ka lehu koko ga bona ke tsebe ke re ba nyetse ke sa le monnyane ntate Morena a ke tsebe number 1 yeo ke phoso wa go dula fase le ba ga bo mogalabe le mogalabe wa gago la lokiša taba e nna re le bontšha diphoso go tlo tswa go lena koko gore lena bjale ka batswadi a na le nyaka nnete go ba lone nyako sepela tseleng e seng yona na abuti a go tlo thuša gore papa re ye le yena ka ge ba re wa omanya go ne mo motswadi santseng a omanye tša dilo tša nnete ene motswadi ga a omanye tša dilo tša phoso motswadi o no mmea fase ga botse wa re tate bona wa bana ye ya lekgono motswadi a kaone phoso a re loge leano la gore re ka go thuša buang go nyala o mme ene ge e le gore tate ga o sa kgona tate bolela re go bone re ka ria eng a se phoso gore motho o mogolo a dire phoso nete ge motho o mogolo a dirile phoso ga re mosege re mo nyakela tsela ya maleba ya go mmušetša tseleng ye e leng right wa ikwešiša buti jwale ka boabuti dulang fase le papa le mmotse gore papa išapelo fase matswalo a gago a e fase a se nako ya gore go ka lowa ka mokgo go leng ka gona dikgomo tša sesi ge ba seno nyala sesi di dule ga gabo mme ka morago ga kgwedi ge sesi ya nyetšwe lena le bana ba ka gae loga mmanwa gore mmago le na nyalo ke re lenyalo la se ga gabo rena ke kgomo le gore ga bo papa ba fe ba kgonyana pudi ga bo mme ba fe ba kgonyana pudi ke lenyalo o nkwešiša diaparo tše di nyakagang tša go swana le dithetho di tšeiwe di išiwe kua ga gabo mme a nyalwa a tlotšwe letsoku semmušo a tšišwe ka lapeng la gabo tate ka kua gae badimo ba kgone go bona gore ngwetše e tlile semmušo ndene manyalo a lena ke mo a tlo bankae ka lapeng la gabo lena thui ndene tše dintšhi tše tša go nyaka tšhelete tše dintšhi le tla di dira ka morago mara le fetišitše ye e nyakegang o nkwešiša gobane tshele e ka se le thuše ene le manganga papa gore re ngange ka nto e leng gore e bona ke mang le mang e ka se tsoge e re thušitše o nkwešiša ene nako nto ngwe santseng le e tsebe le dira di a kgono tsena ka gare malome ka kare kudu ga di bona monna a bereka dilo tša gage di motsogela ba no ria gore ba no khia nto e bohlokwa ye e leng gore ba tseba re yo swara bana ba gage go ntse le maineng a gabo tate faneng ya gabo tate dilo tša lena kua pele di ka no bua di a tlama di a sibe gabotse dira di tlo le sahlela moroba ene tate ke kwešiša re ga a ka re o nyaka go nyala ba gabo ba ka tla ba tlo mothuša ene le yena sesuo e leng gore re golle re mogafela ka thoko re ya motlaiša re mo iša godimo lefase ke yena a ka re thušang gore o mme a nyalo o nkwešiša so lenyalo a se ntwa go tshwenya ke nto bohlokwa kudu badimong ke lenyalo mmere kwa lona ke go gatlantšha medimo ya gabo papa le ya gabo tate re bolela ka boragolo a rena ba ba re belegeng ba belegeng kgoro so o ka senyale batho bao ba se tsebe gore ngwana bona wa nyala ke ngwana wa bona so go nyala bana batswadi ba gago ba sa tsebe gore wa nyala gona lenyalo leo le riang a se selo gobane o ka se time batho ba e leng gore no ba tseba gore re ne ngwana ke mang ngwana o la ga nyalo a le ba botse selo ngwana o no tsamaya a išiwa ko a phasetšwa a ria selo mara le golle ra tla ra ria jwala ra re jwala bo re ya go phasa re phasetša sesi wa tsamaya wa magorong a batho a se yona eo koko wa go dula fase le ba geno le ba bogadi ba gago wa ba botša re ngwana ka o a nyala ngwana ka o nyalwa kae lenyalo ba re le neng then ba gabo tate mmere kwa bona ko go thega mara lenyalo le ile ka geno unless wena le mogalabe le ne tšhelete lenyala beke e tlang
ene moroka ke sa go tsene ganong kgoši yaka ke kwa bohloko man ke kwa bohloko thata lebaka la gore ke kwa bohloko ko gore batho ba kegeng kebe ba ne ba sene le moya wo wa ntwa moya wo montši wo fokang go be go ka kgonagala ke a tekwa ge ke bolaso ka moraga go bolla le bona ka moka ga bona go be go ka kgonagala gore kgwedi ya mmatšhe e ka re ge e fela mme ba be ba modietse something sa go montšha ka ga bo semmušo a ya ga botate jwale ka baka la hlakahlakano e leng gona le meboya ye e fokang a ba kgone go e dira nto mara e be e ka se bapalele ke boletse le bona ka moka batho ba ampora ene wa bona malome ka kapa ke rata go lemoša batho nto nngwe a ke re ngwana ge a nyalwa re motšhatša tšhelete la ke ya go nyadiša ngwana tšhelete yela ke ya go nyadiša ngwana gone jale papa le mama go na le mokgwa wa gore lenyalo le ga le amogelege la ngwana mara ba jile tšhelete ya ngwana ya go monyadiša ge monno la ga kare ba ga bo mosadi nna le ntšhatšitše tšhelete godimo ga tšhelete ke ntšhitšeng ye nngwe e santse e phete tše dingwe tša lenyalo a ke re ke tšhelete ya go nyadiša ngwana e santse e phete tše dingwe tša lenyalo monno gore ke nyaka go nyala ke nyaka go direla nto ngwe le ngwe lena le a gana ge monno a ka robala ngwana lena re ke nyaka go nyala le ka mothuša lena la mohlabiša la mofetša so why le santse le sokodiše mokgonyana lena awa mokgonyana o ithaopile re matswale se ka tshwenyega nto engwe le ngwe ke tlo e reka ke a le bona gore a lene sele ka re mokgonyana ke a leboga ebile monnola a bolele le ka e ba e jeleng a sa inyaka o re yena o tekemišeditše gore ka ga bo mosadi ya gage e tlo ba yena a go fitla ka A to Z le ga gabo yo ba yena A to Z mara still a ba appreciate maikemišetšo a mokgonyane alright koko ke nyako botsiša mo lenyalo la ngwana le neng le ka di 30 and 31 March okay le šetše le ntšhitše mangwalo tla a ntšhabja ntate Moremi ntate a sa tlemolle pelo wa gae papa o gapeletšega go tlemolla pelo ya gage go se tlemolle pelo ga papa ga go tlo re thuša le papa ga ile re ntheeleditše jwale ka ngwana gage nna ke mo fa maele ke re papa o swanetše go amogela gore tša gage ga se a di fetiša gabotse fela a seng a di fetiša gabotse a se ka senya tša ngwana papa ga re fetišetša ngwana re tlo bua re tlo lokiša tša gage gabotse ka morago onkwa ke re koko re bolela ka ngwana lena mo madi a lena mo re ka kgona go kry-a makoti ra bolela le yena malome ka kapa botse ebile ke sure gore ba theeleditše mo baleng re bolela ka ngwana o koko re bolelang ka yena ke ngwana wa lena ke ngwana lena ngwana o re bolelang ka yena ene ngwana o re bolelang ka yena ke ngwana o e leng gore re nyaka go bona dilo tša gage di loka re lokišetša bana ba gage mo wena koko o ka tekwa buang go ka kwa ba re ngwana gago o sa e nne wena o se wa ja lenyalo la gage e tlo nkoša bohloko magagešo go tla loka motswadi go tla loka dilo tša mohuto di tlo di direga gore re feleletše re fihla sephethong sa nnete go swanetše go be le dikgagano pele ka baka la gore dikgagano tše jwale ka tše di ruta le ba bangwe kua gae a se wena o noši mme o leng malapeng a batho ba se ba go fetša malapa a mantši a eme ka tšona dilo tša mohuta owe ke mathata ka malapeng ka mo jwale ntwe re lekang go ilokiša mo motswadi yaka ke gore dilo di sepele gabotse morwedi ya go a kgone go a go dula bogadi bo e leng gore badimo ba bo monna le ba bo mosadi ba ba lebeletše gopola gore lenyalo le ja tšhelete be ke sa go botša abuti gore re sa tamo gore nagana o re mola o ntšhitše tšhelete o nyetše mengwaga e tlang batle ba go botša gore lenyalo la gago e be e le party e kweša bohloko kudu ene gonduale papa a ska e bohloko yona ke a e tseba ene papa le dihlong e ne le tšona ka gare gore
nke be ke dirile dilo ka tsela ya maleba. So mara nnete fela ya go di feta ka moka ke gore diphoso ge di diregile di swantse di be le tsela ya tsona ya go lokišega gore bophelo bo kgone go tswela pele. Ke ile ge ke bolela mosegare ka re taba ya lena is like triangle, ke ba botate, ke ba bomma, ke morwedi le monna gage. So go swantse go diragale ntwe e leng gore re tlo re le after lenyalo la gona go tswela pele le morwedi a lena la phela le yena ga botse, le after lenyalo ba botate ba sa tlo gona go tswela pele go phela le mme. Ga gone ntwe e swanetseng e dirwe gore bophelo bo se tle ba tswela pele ka moraga lenyalo. Ene ke boletse le mosegare ke boletse gore even le ka morago ga lenyalo mme o swantse a kgone go tswela pele go phela le monna gage. Ene ge e ka se e ka ba le mathatanyana, ge e ka ba le mathatanyana re tlo ba le mathata ka gore bophelo e sa le bo botelele, le after lenyalo le la morwedi banna bophelo bo sa le gona ene bo sa nyaka go phelwa. Ene ga re lokišetse morwedi fela, re lokišetša le lena le ba bangwe ba e leng gore go nwa le ba ka gare ga the same situation gore ba kgone go fahlologa gore e bane mara mose ge nto e le so e swantse e lokišiwe so, ge nto e le so e swantse e lokišiwe so, wa e bona. So re le ka go kry-a kgaetšedi ya rena e le go Makoti fa morwedi ya mme le tate gore re kwe gore yena ga botse o duma ge go ka diragala eng goba o tee kwa jwang ka maemo a le gona gone jwale, ka baka la gore ga go sa ne nako ruri ka nnete go šetše dibekenyana fela gore lenyalo le fihle. So dintwa tše di leng gona gone jwale go swanetše go be le tsela ya go di emiša gore kgaetšedi ya rena a kgone go nyalwa. E ya kwagala moroka, e kwagala gabotse kudu malome ka kapa ka gore wa bona ga re tla mo tabeng tša go swana le tše re swanetše go bolela nnete. Lenyalo banna ke le bohlokwa kudu, ene lenyalo le leng bohlokwa kudu. Lenyalo le na le dilo tše di nyakegang ge le riega. Ke fentše ke botša batho ba bantši ke re wa bona malome ka kapa o ka ba kerekeng tumelong ye nngwe le ye nngwe, but ge re tla tabeng ya lenyalo like pheta se ga geno ga gone modimo a ileng a kwatela motho re ka lenyalo la gage ba re o hlabile kgomo go tswile mohlobolo, ka lenyalo la gage ba gonyana ba fane dipudi tšela ba faneng tšona ke pudi tša leseka. A gone modimo a ka go otlelang taba eo, a gona modimo a ka go otlelang taba eo. Modimo o tseba ga botse gore motho mo le mongwe o ne setšo sa se gagabo se a santšeng a se latele. So se ke se kgopelang e no ba sona seo sa gore malome ka kapa batho ga ba tšee lenyalo ba phethe ka mokgwa go nyakegang go ya ka ditšo tša gabo bona ka go fapana. Ene mme re tlo go rapediša ebile re tlo go thuša ka go phasa, badimo ba geno ba tlo go araba go tše ka mokana ga tšona tšeo sepelang ka gare ga tšona. Tate le sekela le yena ga a kwata fela lebelelang gore na ye le e dirang e ka ba ke ntwa e botse gobane le gopoleng gore go na le ntho ba reng ke ditlamorago. Ene ditlamorago di bohloko ge bana ba etla go bua ba re mme le tate wa e le šaetšala lenyalo la rena le tle le palele ko go araba. Abuti go ya ka mama ka mokgwa ke mmonang ke bereka ka batho ke gona go bona re go na le dilo tše dintšhi tše di seng gabotse tše e leng gore tše dintša tšona re ka se di bolele mo moyeng. Mama ge ke mo lebeletše wa bontšha gore wa phela mara o phela ka fase ga kgatelelo e kgolo ya monagano. So go nyakaga gore nke le fela le dula fase le yena re bona gore go berekega jwang, mara bjale ka abuti ke a kgopela gore nko dule fase le papa o leke go mo lemoša gore go na le dilo tše dintše e leng gore ge di direga di ka fetša di khosa bothata bo bogolo ka mogae kudu godimo ga mme motswadi wa lena. Ae ke lekile ntate Morena. O lekile go bolela le yena? A kwešiša ga go kwa go bolela le yena? a se nna ke nnoši ba bantši le family ya gage ba lenkile o ne tlhogo e thata a ke tsore wa no go khuša bohloko ka mo gare ga lapa first born ke mang?
firstborn o hlokofetse firstborn o ile a robala and le mmoloketse kae firstborn wa gage ke Denelton so o tlhokofetse a dula ga gage o ne ga gage le bana ba gage o ne basadi ba babedi and then o boloketse kae ko mosading wa gage o mogolo o nyaletse kae yena ene le ene ba monyeditše a hlokofetse na ga no nyala ba monyeditše ga gago mo re dulang gona mo lapeng la gago mme o lenyalo la abuti a lena le le diretse ga mme no go ra le lona a la tsamaya gabotse le ka se tsoge le tsamaile gabotse gobane ke tlo le botjang tongwe kgomo ya lenyalo solanka le hlabela lefelong le lerong e a bolaya ene e kotsi kudu gagolo go yena motho e leng gore o a nyala ka nako yeo a nyalang ka go yona ka yona le hlaba phoofolo e a boa e tlo hlaba yena ge ba ka se tlhalane o mote e santse a robala a yena ke ga gabo ke mogolo ke ramogolo wa ka a re bolele ka di-firstborn le di-lastborn tša botate ke nyaka ya lena ya gago mama nyaka ya ba gore ga gešo bana ba gago mme ba dirile o ne bana ba kae ba 6 ke banyana ba babedi le bashimane ba 4 alright a re direng so magagešo re ba kereile then re nagana re tlo ba iša moyeng e se kgale re bolela ka morwedi mo o e leng gore re tlo kwa gore na yena gabotse o di kwešiša jwang ebile o rata ge go ka diragala eng o ne bana ba kae mma 6 banyana ba babedi bashimane ba 4 by 4 so lenyalo la mathomo ke la morwedi mo baneng ba gago goba gone wa ileng a nyalwa morodi ke wa nyalang ke morodi ya bobedi firstborn ke ra gore go ile go ba le monyanya ka ga gago go nyala ngwana gago ba tsontšhetša magadi gona kua gae ka moka ga bona ba le babedi banyana ba okay jwale why wo e ba phoso ge yena e ya ka gae awa wo ke re ke yena o di traisa ko ra ke sa nyaka kwa ga geno ke nyaka ka mo ga botate mara koko magadi a bana ba ka moka a tswileng be ba lefa ona a mathomo ba lefile wa kgarebe ya mathomo awa senkaitla a se nka etla go tlile tlile ye ya malo ya bobedi okay and then wena bo le kae ka magadi a mathomo a mathomo a se ke keo kgaitsedi iya re ya go kwa o tlo bolela le malome ka kapa gone jwala kere ngwaneshu le gona re bolela ka taba ela re be go re bolela ka yona mosegare mo kgaitsedi a ka rene le motswadi mmago ka fa tate ga se a kgona go tla mmamogolo ga se a kgona go tla taba kgolo mo maikemišetšo a rena ke gore re tlogeletše dintšhi re focuse tabeng ya gago ya lenyalo gore wena jwale ka ngwana wo e leng gore o swanetše a tle a nyalwe mmage a se a nyalwa mmage sa le bano mo kgopela o tekwa jwang le ga eme le ga bolela o no se kwa gore mosadi o ka gare ga kgatelelo mme wa ka wa hlaka ene mme wa ka nna se motho wa go rata o bolela mme wa ka ke motho ba mo dirisang a ba re dira so wa dira wa e bona mme wa ka ke a mo rata ke motswadi yaka modimo o re file yena a tseba gore o ka mokgo re ka se kgethele ebile nka se mo kwateng wa tseba le ka magadi aka a senkaile ke le ka molata ke tswa Pretoria ke tswa mmerekong go sasa baeng ba ka ba etla ke re mama ke rekile di-waterpente ke rekile dilo tsa mabjala o palela ko gore o tle magading aka o a jibise ka di-last minute o nspendetse tšhelete a re na ke ko papa ka memeletse ka maoto a re mosadi a o e moo
ka ra wa mama na ka tlela dintwa a gona taba mare badimo ke bona ba tlo go bona a bona ka tsamaya le ngwana a buta ka nkhaphile ke tlo lata mama ga nne le bosigo ka bo 9 ke re tla kwa gae aowa nna mme wa ka a senge ke mokwatela le ga sa tla ka magadi aka malome aka o ile after magadi a re ngwanaka tšhelete shi ya metseng ya batho nna nka se tse ka re batswadi ba gago ba phela ene a o saka ke a mmona wa hlaka mara ke ya go motsela advantage wa bona ene a ke ya go mmola phela a re ba le ke re bjang re kgobokane le malome e le mamogolo ngwana mamogolo a o saka a buta ka o tlileng mo wa mafelelo ke wa mafelelo ebile mama o mo rometse furu ke bona wa etla wa ketima o nkra ditlhatswa dikotlolo ka kwa ntle wa apere baki o re mama o re ke tlo ema legato la papa ebile ke tshega ke le one ke re she mama ka go ra gore wa duma e no ba wa tshaba o ka no mmotsisa shua se sephiri a tla be re baki malome rawa ka gore o salo monyane na salo monyane ka nako ka 2018 a re emela mo ke tla re ka di tsamaile ga botse ka go botsa gore o ise molaetsa ka ge o re wena mmago go romile o emele legato la tatago wa bona awa malome ka kile a pheta nna mme wa ka nkosa bohloko le bana ba gae ra hlaka bana ba gae a re ratane lapa la gešo le hlaka-hlakane le hloka lerato re godile re sa ratane a o mole mo o godile a lekwa ka baka la papa ka a re hlaka-hlakane ka baka la gore ge re bolela re re papa o hlakisa mama o lwa le rena papa ka kgone go roga mme wa ka mo pela babereki a mmitse ka diporogwana ka tša fase o kgone mo roga mo pela mokgonyana ka ra monna ka a mo gape ka kgogo mo pela o kry monna ka maakane a re gane mo ga geno le phela jang papa ka o gale re sa gola ra be ra tshabela ga kokwaka o tsere na mmaka shua ke mosedi ke a leboga ge ba tlile mo kgašong ka rena ne re ija ke dihlong re tshaba re sa tse gore re ka thoma jwang a bona ke a leboga ge ba tlile ke nagana gore modimo o dirile mosa gore mme ba tla o kry-a thuso mme wa ka kry thuso mme wa ka o tlhoka thuso ke kgopela gore le setšhaba mo se theleditseng le ba di-doctor di-social worker ka moka le mangaka ba thuse motswadi yaka mme wa ka o ka gare gate o a phela mare o phela hlokofetse mme wa ka wa hlaka mme wa ka ge re gola rena papa ka na etla le mosadi ebile mosadi a gona nka molate ebile a ke tshabe o maagetse ntlong wa le ka karapa e re lena re dumang gore ge re ka tšatle re nang ditšhete ra ge le batswadi ba rena a mo robatsa mo kitcheneng ka moka rena re robala ka mo kitcheneng ene gore re goletse ka thurumo papa ka roba a ya ka kwa kamoreng e la mama a tšea materasa mpeto a bea mo fase after mo rena re robale mo ge motlhadola ga tlile re nwa tee swikiri phela e se gone ka lapeng lela la gešo ke jarate kgolo so o bone mo dinepeng wa ka lebelela go na le RDP nyana ke ya mokgekolo ka kwa so mola ke extendileng ka mo morago go na le thurume nngwe so ba e tswaletsa ke tse gore thurumela e na leng ka mogane ne re dula ka mo go yona thurumela mokgekolo kile a re ka kwa ga lapa le la kokwa ka sa phela motswala papaka ga itsedi ya tatako a leng ka kwa go ntjwela tlileng a tsofetseng wa a ileng a na bothata le monyane na hlakisa mama na phela ita mama a phela roga mama a re nako ke bala sabi ke bala a roga mama re le shoborile ga bo mama ka nna ba e komeng ke a se gore ke a ba e komeng ke ka mo ke setso sa bo bona wa bona a re le shoborile le phusman le ke ba tshoka ka a mmitsa ka mahlapa ka re bana re kwa bohloko gomme papa ka a lata mosadi ba re mosadi o le o tswa komeng papa ka robala le ena mo nna re menaganong ya rena re na le dienga re phela re kwatile ge re bolela re phela re garametla ka baka la gore re godile ka godimo ga kgatelelo re godile ka kgatelelo ande papa ka ke motho re tshwanetseng gore rena re se ka hlaka ka baka la gore mmereko na o bereka ne le mmereko mo botse batho ba ba re ka mmereko wa o berekang ka ge re ile re ka se bole di-company ka maina metseng a bo bona ba phela ga monate bana ba bo bona ba kena dikolo tsa magoa rena ne re no hlaka re no phela ka sontaga ka nako ya gore batho ba dikerekeng rena ro reka seshipa se seng ba rekisa 250 gram sa omo mama o re hlatswetsa o a kgopela mogalabe ke kgopela o nrekele shipa ke hlatswe bana ba ya sekolong na sena taba e lebeleng dithuto tsa rena tša sekolo na re hlakile mme wa ka o hlakile le gongwe lo sa hlaka mara nna ke leboga modimo le badimo ka baka la gore nna ke ile ka kry-a
monna o shufa o le ka go mphuta and nna monna o a senka nyenya lapa la gešo o nkamogetse le mohlako la gešo le seemo sela ke leng go sona a bona gore aowa mo go ra gore modimo o ile ke no fitlhela mo monna ka nana tshele o a tseba gore ge re ya gae re roba bona re kgone go tloga ga le off re re mo gae go apora re iterang le ro bona bo mama re tla ke a re fihla kwa toropong before re fihla gae o tlala full nka re reka grocery ka molapeng la rena mme wa ka shuli ka mmotsisa Sephiri a mo rekele le majwala a rekele ratswale a mo rekele le disekerete a re tsamaya re fihla ebile re kry bara gona mohlagase re rekele mehlagase bana ba gešo ba tseba ka gore a ke na seaparo ke tša karata mo ntlong ya diaparo ke a ba rekela a ke na phone ke kwa bohloko ke ngwana gešo ke a mo rekela nna ka mare ke sa le ka gare ga dikolo ge monna mphile tšhelete a re te thekele roko ke a e beya ke bela bana ba le ba gešo ke bashimana a ke nyako ba bona ba utswa a ke nyako ba bona ba tsuba kwa strateng ka baka la gore ba bantšha re ba botse re wa o dira so a re ga ya ba nthekele so le nna ke dile ka gore ba se ka fitlhela mowe a bona so nna ke kgopela gore le thuse motswadi yaka ngwana gešo a tlileng mo le mme wa ka ke ngwana o monyane ngwana o senyegile kgopolo ke ngwana last born o passitse matricing ngwago o yona o fetileng o go nna le ka molao ngwana ko se bamise dikolong a e sekolong o dutse o sekana le ditaba tsa batswadi ba ka go nna le papa ka molao a kere ke ena monga ditaba tse a rena a nyang ke monyane ka molao ko sebe yena nka batlile mo FM ya motse a bolela go nna le gapile mme wa ka sepela yena o mo state ge ntata ka ga sanya ke gore mme wa ka a direng wa ya kgone mo dumelela gore a tle mo di-FM a nagana gore ba tlo tsa lesite and mo kgo ya re tsengwa site ba tlile o raga nna ke kgopela gore ke kweeletse ka moka mme wa ka o di boletse le lena le dikwele a ke sanya go tsenelela selo se se ke se lebogang ke leboga ge le tekwetse dinnete ka tsebe tsa lena mme wa ka wa hlaka mme wa ka o gare ga abuse le go ka ya kwa sepumpuru re na le file tsa di-maintenance ebile di feletse moyeng a re tsebe gore ba no di timile ntata ka reka dilo a o kgone go reka lawyer a mo reka kwa lapeng go sena swikiri wa bona mme wa ka ga ya khotho ge re ya khotho mme wa ka ba mo isa saloneng ga fihla kwa sepumpuru a botshedi ditleke tse la re ke a hlaka nna ba mo dirisa so mme wa ka wa hlaka papa ka tswile pension ka 2022 o na le 39 years a bereka mo company o kry-ile ditšhelete ka ditšhelete nna ke le ka makala ga fetse o kry-a tšhelete o tsamaile ena mošimane wa lasbon ba tla ba rekile koloi ya private ka botse mošimane wa gae ka re kgane ga le reka koloi le saage mola gae le ra goreng na go tlo felela kae mola ka tšhelete a e kry-ileng a nge ka sa e kry-e ke a mafelelo ka be ka re ebile tswile o tekentšhitse early pension ka re ebile why o e tswa early pension o sa emele gore o tswe ka mengwaga ka re o saletse ke ngwago moteya gore at least tšhelete tsa ba se ka di sega o di kry di feletse a ntsha lentswe la gore le nyako mpolaya le nyaka gore ke ikgwele sale le ja tšhelete ka mare tšhelete ke fele ke phela wa e bona a re ka mare tšhelete ka fele ke ije nna ke phela a ke nyaka gore lena le tle le ije ene vela a tša early pension ditšhelete le tsa gaga papa ke motho wa sekgethe mpha mathomo a tšea tšhelete nngwe le mošimane wa gae wa malapa mafelelo ba ikwele mo papatsong nngwe ya FM nka se le bolele ka leina ba bolela ba re wa bea boka o kry-a boka wa bea boka o kry ka ba botsa kere plekeng eo ke dutse Witbank ke dutse nako telele ke bereka wa go tletse botsotsi bo bontšhi le se ka ya moo batho ba le ba loisa tšhelete le o kry-a ba tswaletse di-office ba tšhabile ka nnete ba ile ba botsiseng tšhelete a gone ka yena mme wa ka o a re ya tata go reka navara o reka o tsamaya le banyana bashimane ba bannyane ba mmitsa sekhotheng ga ke ile kwa gae ka koloi monna wa ka o nrutile go driver ga ke ile ka koloi nna ke bereke nna ke na koloi o a re adima ka re ke na le bana and re tsamaya le merwalo o kry-a a re tliša dikhiate a tse dikhiate tsa koloi a re wa boga ka koloi ya ngwana batho mare ya gage a nyake gore nna rena nna koloi ya papa ka sala e reka ke e tsebe ka mogare ruri jone le monna ka a e tsebe wa e bona mme wa ka wa hlaka ke kgopela gore le thuse mmaka le setšhaba mo se theleditseng gona mme wa ka wa hlaka mme wa ka o ile ka gare ga lenyalo a na le 14 years mme wa ka wa hlaka go na le tsentšhibileng ka di bolela papa ka maphoisa ka lala motsere le kgolo mme wa ka wa hlaka nka se di bolele ba ka lala ba motsere ke a mokwela ka re se tsa tsofetse mme wa ka wa hlaka mme wa ka o rugiwa nkare ke ngwana o monyane ba mmitsa ka diphatse mo pela mokgonyane mme wa ka wa hlaka ene ka kwa lapeng la gešo mme wa ka le botse nnete ngwana mathomo wa go nyala nna ke nna ngwana bobedi
ngwana mathomo a go nyala batho ba metseng ba tlileng go tseba magadi ba tsebile ka nna o ausaka o ke molatelang o a ntšhetse metswele o ile ga bona ba metseng ba etla ba tlo nyala a tšea malomaka o mongwe o feta mme waka a bereka masepaleng kwa Joburg o gurileng a montsha penšhele a ntsha ditšhelete tsa gage ba dija le bomama le bontata ka le bona le ena mošimane wa mo gae ba reka koloi ya gona ebile šile senyegile ke gopola ke botsa mama ke re mama wa o dumela gore ngwana wa gago a tse ditšhelete tsa malomaka a montshe di-early penšhele a reke dikoloi a tenyale ka tsona mama mphetola re o tige malome o kgethile gore o nyaka mang o na le mona ba ja tšhelete tsele ba di fetsa ausa ka rekela mogala ba gage vene yena a reka koloi ela after mo go jewa go le monate tšhelete ge e fedile ba sa monyaka auso mara nna ke ile ka ba botsa nna go ntswela ge ke nyala a ba le botse nnete mo a se re mogala wa gana a tsa polelo ba re nna ke a tenyala ka re ke ile ka kry-a kotsi ya koloi nna monna go tsene sekolo wa bereka nka se bolele gore bereka mara o bereka mmereko mmotse o tlono o mmona le ga a tsamaya le rena gore bona ge re tsamaya re bereke mara gore bona re tsamaya ba re fepa mola kgaitsedi yaka ma le a kwagala ngwanešo o kwele gore tsamaišo ya lenyalo la gago e swanetše e be jwang nna ke kgopela gore mme waka a lokolle pelo ya gage ka baka la gore nna ka mokgwa ndirang ka gona ke a mo rata ke mo dirila ntho ngwe le ngwe mme waka ka kwa lapeng ge ba re go a bajwa ke nna ke ketimang ke re maredi ba re ngwana wa bajwa ba re ngwana gešo wa bajwa monna ka ke na ntshang tšhelete so nna ke kgopela gore mme waka a ska dira lehloyo mo godimo ga monna ka le nna ka gore ga o ndirile ka magadi aka ke mo tshwaretse mare ye ya bobedi a tlo ndirang yona ye a tsebe gore nna le ena re tlo fetana a ke nyake go botsa maaka a ke mo tshosetse a ke reng kare a ke robale bosigo ke gonela ke tsebe gore pele le morago ke kae maloba mo ba spendisitse tšhelete la e fedile ko se ko thoma gape mathomong ka kwa gako kwa ka go sa dula motho ke marope ko se ko lokisa ke tse gore ko lokisa ke reng a ke tse gore ke rela mogalabe ke reng a ke sa tseba ba ndraisa mo nthong e one ke kgopela gore mme waka a mogele gore lenyalo le fetile mo go yena re tla tle re kgoboketsa modimo a re fa maatla re tlo mo thusa ke motswadi aka nka se molatlhele ka montle ka baka la gore go na le ba ba ntshalang ka mo morago le bona ko se ba hlabe ene gore ba hlabe bile ke bona ba wese ke bashimane re tlo mo thusa ene wa tseba gore nna ge ke ba thuse ke a ba thusa ke kgopela gore a lokolle pelo ya gage a tlogele o dumelela gore batho ba mo hlakahlakanye a tlogele o loka tseya ditaba isa kwa le kwa a ga boletse le lena ka ge le mo file maele e kwagetse and then a dule fase a botse mogalabe a botse yena a ke re ba botsa mošimane o monyano ba dudulele fase ba lokise ba ntlogele ke fete ka re le nna ke metseng ya batho and ge ke na motseng ya batho so ka le ntate Moremi ino ba just ke re batho bereka ka batho a ka se re tsebe ka moka mara ka mpona ka mahlo wa ntsebe ke nna motho ke phelang ke eta kwa gena o phela mpotsa re ke motho wa sedimo gone jwala ba re ke motho wa sedimo ge ba re ke tshwase ko tshwasa badimo ba ba feng ka re ke ka mo ga marele ka mo metseng ya batho ka mo gape le ka kwa gae ko dira bang ba ntlhakatlhakanye a ba mphe direction gore ke eme kae diragalang ka bophelo baka ka gore nna ke tsebe gore o diragalang ka bophelo baka ka gore ba ntlhakatlhakanya ke bitsa ka sefane se mara ke direla kwa ke dira a ke tsebe gore ke mo kae ke kgopela gore mme waka a mphe a lokolle pelo ya gage ba lokise dilo tsaka di kgone o tsamaya ka tsele right le nna ke kgone o pheta dilo tsa bophelo ba ka gore di be right ka re gone jwala ka nka tsamaya mo lefatsheng monna wa ka ke ena tlo sala tlhaka le bana and ya te pontsha gore ge nka tlhokofala ba tlo tlhakisa monna wa ka le bana ba re ba mamoga bana eng ke kgopela gore batswadi ba ka ba lokolle pelo tsa bona ke phela ke mmotsa mme wa ka ke re mme wa ka o bile le mme wa ga gore nna re godise ke kokwa rena re tsere ka nako ela papa rena tlhakisa mme wa rena thata a re gape monna wa ga go bontsha bana ba ditšhila e re ke ba tseye ka baka la gore ne re kgone go tloga kwa ga bo papa ka re ya distance ga go tloga maybe a ke tsebe ke kae nka re Marble Hall thusi a buswa ka maoto re ya kwa re phela re tshaba wa mmetha o dira dilo tse ka moka ba mehle re phela ka gare ga lešata ka go betšhiwa ka eng go bega ba mmetha a bolele mme ba ka se motho go bolela
a bolela a mmotse gore mama re tsamaya o re ai nna ntlogele nna ke right mo nna mma o ile ke nne gona mo ge a mmotse gore papa a sa tlhabise mama mogalabe nna ke mo reketse nama kgomo itse ke motseye ke mosadi o telela badimo ba le baka kwa lapeng lela la ga bomme wa ka o telela le bo malome aka wa ba roga gore bo malome aka ke mašoboro wa ba roga gore ke maphusumane papa ko telela lapa le lela ga bomme wa ka ebile family ka moka a ba mmoledisi ka baka la gore ba re wa telela le go na le modiro papa ka hae ka kwa ga bomme wa ka kgaitsedi aka ngwanesho wa tseba ditaba tša gago di a kwagala ebile di tloga di kweša bohloko kudu ke kgopela gore ka mokgo Professor Moremi a leeleditšeng ka gona mabapi le taba ya go se hlabišwe ga mmeletate le ka mokgo lenyalo la gago le swanetšeng le ye ga bommago ka gona gopola gore kapa o hlalositše gore ge mmago a tloga ga gabo ga a tloga gabotse ebile o tlogile gona le sefifi sa leho la mokgalabe jwale mme e molaleng gore le badimo ba gabo ga ba tsebe gore o mo a leng gona gone jwale potšišo ke gore ge badimo ba gabo ba sa tsebe gore na o mo ebile go senke go e ba le jwala ba go laelela mme gore o ya bogadi wena jwala ba gago bo gore ge ba bodira ba bobega ba re ke ba eng le nna ya ntlaba ene nna buti tla go botse nna ke le ba mpotsa ka botsisa ba khalabe kwa kerekeng ka ba dudisa fase ka nna ke kgopela maele ke nna ngwana ke hlaka-hlakana a kenya go dira diphoso a bona ba ndudisa fase ka ba botsa story saka a wa ya kwagala mme wa ka mo hlalosetse ka re mama ba be ba re so kwa kerekeng mama a noi a re kereka ga ya gafa o a bolela ga kwatile okay a gona taba nna ka ge tata ka sala go mo isa magadi a ka re January ka re okay batho ba ka se gome ile January ke le file ba file 7 months ke ba botse ke re ba yetla ka kwa a re lokise kana kwa go fihla go lokisa ke re ba ile ke tentela di Christmas ka dirang a gona taba ge ba emele ba fihla ba jigisa gona taba ntshonyela a re ke a se di taba tse ntsi kgaitsedi yaka ngwanesho ke kgopela gore gone jwale kore ke nyaka go kwešiša gore maele a professor o wa kwele gore tsamaišo ya lenyalo la gago e swanetše e be jwang goba o nyaka gore a bušeletše re ke kgopela go tlhalosa gannyana skisne ke gopo ke a lebala mama ka a re mo go nna ke mmotsa ngwaga go feta ke re mama go tlo tla baeng ba le ba kwa kae ba re ba tlo feleletsa ene ga ba feleletsa so bale dilo tse di kwa gae gape gore di tle mo nna ke bolela le mama ka ke re ke motswadi aka after mo ba nthonyela mama ka rai bo mamanga ba nyala o le ba diretse ga bo bona le wena tla o direle ka mo ga bo pageng ka re why mama a re a dire ba re ba tlo re tlhabela pudi ba re kgomo ya ga re ska e bona ka botsisa mosadi mongwe a re yena mamanga a nyala mara ka kwa se ga bo a re ba mmage ba motlhabetse pudi ba a se bone kgomo monyanya wa tswelapeng ba le ka re ke mme wa ka a ke boledisa ke gore le nna ke duma gore a mpone ge ke apere lešira ka re ka magadi a ka seng ka mpone a re gape o ka nyalela kwa malaene kwa kae o ka seke nka setle ka re ba tlo nkganetsa ke llela gore le nna ke duma gore mme wa ka ge baruti ba bolela ba re motswadi a tle ka re ke le ka bona ka nakwela a usaka ke molatela baruti a ba bolela ba re kgopela mme wa ka motenteng ka moka batho ba lebellana mme a go bale a ke nyake gore ntho le diragale gape re kgopela gore o re theeletše ke nako a rena jwale moroka a wa re feditše a go sane dipotšišong ke nyaka gore se se ka montšha mo moyeng o mo hlalosetše gore lenyalo la gage le ya go sepela jwang from A to Z and then ge a ka tle a se dire ka mokgwa o moeleditšeng ka gona go ra gore o tla be a dira dilo tša tsebang gore o dira diphošo godimo ga lenyalo la gage hlalosetša se moroka gore lenyalo la gage le swantše le sepele jwang kgaitsedi papa ka go lenyalo la gago wa go le direla ga geno ga ga bo mmago
Okay. go thoma ka dilo ka mokana ga tsona le ya go di thoma le be le di fetse ga geno ga bo mmago bakgonyana ba ya go fitlela ga geno ga bo mmago ge ba fitla ga bo mmago ba tla kreya ba e le go gore ga bo mmago ba tla be ba boletše le bona ba ba emetše mamago wa rata ga rate o a ganetšwa ga ganetšwe mamago santše a be gona lenyalong la gago a tla kgone go bona lenyalo la ngwana wa gage ka semolao ge makoti a etswa go ne le ka mokgo go phethwang ka gona ka sega ga borena mama ba tlo mmotša ka sega ga bo gore o swanetše go dira eng basadi lenyalo lo thoma buala kgomo e tlo hlabiwa ga gabo mme o tlo tswa o le ga gabo mme o ya bogadi ba gago ka morago ba tla boa ba tla ba go tatela gare o e tswa o le kae ga gabo mme e ya bogadi ba gago and then tabeng ya magadi go tla tswa go bo malome gore ba fa papa go kgomo ya gago ye ba reng ke ya letswele mma go tla e kry-a ka kua ga gabo mohlang ba nyala ba mo fetša le ka se tšee kgomo la iša kua gabo papa se ba iša dikgomo go felelela ga gabo mmago ge le fetša go nyala wena le mogala wa gago o bitse bana ba genu ka moka o ba le thuše mamago le monyadiše gore a tla kgone go gapa kgomo e leng ka mola ba reng ke a gage ya letswele e ye moo go nyakegang gona a tlabeng a le gona badimo ba tlabeng ba tseba gore o kae taba ya papa ya go tlaiša mama go ne monno mo lefaseng le a dumeletšeng go tlaiša mosadi a go ne monna wa dumeletšeng go betha mosadi go tlaiša mosadi lefase le le ne le molao nkwa ga botse akere a go ne motho e leng gore mo lefaseng o palla molao a gona le nna ke le song ka no ba le kgang ka mogo ke ba le kgang ka palla ba ke ba pallang mara ge e le molao nka se tsoge ko o fetile ebile nka se tsogile ko o eme ka pele nkwešiša ga botse akere mmago lena ga a tlo tlaišaga le bana le mmona and then a sotla ke papa lena le kgomotse a gone papa wa dumeletseng go tlaiša motswadi le nna ke le so ke papa o e leng gore kwa bana ke ne mosadi a ka dumelela go tlaiša mosadi ke tle ke moroge mo pele ga bana ke mmethe mo pele ga bana ke itirele boithatelo ka mokgo ke nyakang mo pele ga bana mosadi ge monna morata a monyala a mo tšea mme ya gagabo o mo tšeela gore ba tle ba phele gabotse ba swarane gabotse ka hlompho o nkwa gabotse a kere se ke tlo se kgopelang sisi ke kgopela gore kgaetšedi o ye go dula fase le ba gabo mme ba gabo tate le yena tate go tswa go tate gore o atla gore atla a se gapeletšo jwale ka motswadi ka ga tseba re ngwana ka wa nyala ke yena santšeng a tsebe gore ke ya go thekga ngwanaka ebile ke a boa ke ntšhetša ngwanaka present ya gore ngwanaka wa nyala a se gapeletšo ke go tswa go yena moo ene a se gapeletšo gore magadi a gago santše a tsoga bo mmago le a tšeela iše ka kua ga bo papa ye go jewa ga bo papa no go tla tswa go bo malome ya go gore bona ba reng taba ya lapa la genu ya seemo sa lapa la genu e nyaka go lokišiwa mmago lena ga a tlo phela le so and then lena le kgomotse le tla reng le yena mamago lena ke a mosola ke mosolla lebaka la gore o riwa dilo o kgomotse gore go a fiša ke bagadi ba ile ke kgotlelele a gone mosadi o ile re ne bana ba basetsana a gone bana ba ileng gore tlo ba nyadiša re ba ye bogadi ba ye go kgotlelela ba itia ke banna ba gobatša ke banna ba sotla ke banna re ke bogadi santše ba kgotlelele no monna ga a tšea ngwana ka o motšere a re ke a morata ke mo tšea ngwano ke a go ratana le yena re ya pele re ya go aga lapa so mama gago le yena o ne le right ya gore ge monna moganetša re ke ya lenyalong la ngwana ka re o ye leruri a ka noela ruri a ke re a nyalo a gone monno e leng gore a ka ranyetse mosadi a re ke ya lenyalong la ngwana ka morela re no tsamaela ruri o se ka tlo sa boa ka mogae jwang ka re wa tseba re a ka nyala gape ko wena problem e kgositše ko wena so ge motho o mongwe a re ke ya go solva problem e kgosang ko wena o mo rakela buang o mo rakela ruri papa o ne phošo ene a re a swanela go tšhaba go bolela gore papa o ne phošo motho o mogolo ga a ne phošo re a mmotša and then a lokiša phoso wa gage o nkwešiše ene ga itšedi ke bona papa kore ge beke o ya go tshuma buala o ye gae o mmotša re papa ke ya go tshuma buala ba lenyalo kampana go botse mantso a go botša mara lentso mmotše lentso le ya dula mo mothong ene
se yena a santse a se tsebe kore o atla ga atle lenyalo le tlo tswela pele and then ge e le gore papa ga atle lenyalong la gago go fetša go nyala o dule kua o dule le monna gago le bana ba gago ka lebaka la re bana ba gago ba tlo fetša ba tseba dilo tše di leng gona le tlogele gore ge le ya gae le moreketši le thabo la mmotlana gobane ga a se no nwa thabo la mmotlana o tlo boa aroge mmago lena le causa problem ya gore mmago lena ge lena le fetšo tsamaya a šala a rogwa ka lebaka la gore papa o tla ba kgoši so yona ya gore papa a roge mama santše fela a gone monna o e leng gore santše a tla ke le so ke ne mama ke ne papa a ke tlo dumela roga mme ke le gona so ke no rela gore taba gore papa a roge mama e santše fele yeo santše fele e santše le mmotse papa re le godile and then le godileng tše beng a di dira mama e le kgale le kgopela re santše di fele batswadi santše ba tsebe gore ge e le gore ba bethana kgale taba bona ya go bethana ga e fele malome ka kapa ge rena bana re godile nna nka se dumele tata itia mme ke le gona o rakile ba butaka ba mokgalema ka tabe bashimane ba gae ba itshwa ba sa tla kwa gae ka baka la gore ba godile wa nna le 35 mo na le 24 ba mokgalema re papa ntho o e dirang ga pa e sa le botse motho o tsofetse go mo dira soko ra gore eng na o ba rakile mama wa tseba e sware ganyane mama o a bethwa wa tseba mama wena ga o ne nnete ene wena ke wena o riang gore mogalabe a tlhoye bana ba ene wena ke wena o fa mmatla mogalabe gore dilo tse ka mokana ga tsona di diragalang ka gae di be gona gobane bana ba ga go ba llela wena mara wena ba go llelang wena o telele mama a ne nnete malome ka kapa ene mama o sa tlo tlhoiša bana ba gage ka mogalabe wa gage because mama go ra re maybe go ra re mogalabe mmethela tše e leng gore mama o a di dira se tša nnete that's why ya gana gore o a bethwa go ra re go ne tše mama a di dirang tše di seng tša nnete tše a bonang gore mo gona a santše mogalabe a no kuka letsogo a lebie godimo ga mmele wa ka ene go ra re mama o dumelelana le tšona ene solanka mama a dumelelana le tšona sesi di katogeng a kere yena o dumelelana le tšona a bute mama o a bethwa ya go betha ke tsebe ya go manyana mašata alright ga itšedi a bute o re a tsebe mama a bethwa mama o re a tsebe a bethwa wa nnete ke mang gare ga lena o mona o bolelang lena a bute ke ngwana mafelelo o ke ngwana o dilo tse ntšhi tse re rena re di boneng ge re gola a di tsebe o no kwa ge re mmotla gone jwala ke re o bona setse a tsofetse rena nako re dula mola mme wa rena na a betha go ka mmotsisa gore ge re tloga mola gae re o dula le mamogolo a rena le koko a rena re tlogile ka mabaka feng mo o na se o belego o belegile maloba ebile a tsebe gore ebile re goletse mo ga a tlhalefa o re kry-a re dula gona kwa ga kokwaka e sware gona mo tabe se se a e bolelang wa e tseba mama a go betha ke betho no mana no ira mašata taba gore ba ile ba tloga ba ya go dula ga koko le a e tseba a ba ke a itseba be go riagetšeng be re lwele be le bethane goba be o bethilwe be re bethana le ena re a mpetha le nna ke ipetela ko go kwele sese motsise gore le mosadi na sa tsa ro ba le mopela ga wa Gloria tloga taba tšeo ba tlo go thusa mo a ba tlo lwa le wena ba re thusa re na le mathata mo re tlile gare ga setšhaba ba tlo re thusa ba le amogela gore ba re thuse modimo botse tsela tsa gore ba re thuse a ke re dutse ra thabo bolela re sephihlise no di tlile a ke re le tsiste pepenene amogela gore ba re thuse lenana go le a se la go bapala ke la go thusa ba thusa nna ba thusa le wena e bona be re gopotse go no topa batheletši le ge e ka ba babedi kapa ba bararo wa tseba moroka motho wa go tlaišwa physically emotionally o phela ka letšhogo le lengwe la go tšhoša o phela ka letšhogo le lengwe la go tšhoša
mama go ne dilo tse dintšhi tše o mo kwang gore ga a nyako go tsena mo go tsona ya no kgaitsedi ka theeletša radio o tswele alright o tla theeletša mo seyalemoyeng mama tate re sore ka maitshwaro a lapa la gago ga a thabiše ga a ješe diwela a ješa dihlong nko re no topa motheletšešo wena mcrs o mo moyeng dumela mcrs rona ra le yona potšišo le botšiša mmeo ke thata wa tseba ga e itse gore a e tlhalosa a go easy ke a e tseba le nna ke tswa ka gare ga yone o bolela ka efe kana mma ngwana a botšang gore a ke ona ga dire eng a e itse gore no e tlhalosa mo pele ga bana o ya mara a go easy jwang gore a e tlhalose mo pele ga bana mola a ba bethwa pele ga bana ene yona ke nnete ke a e tseba gore ntho e ya diraga le nna e ntiraga tšhota botse be ke no gomola ga bankhutshe ke gomola kere ke no rae e le yona mara bone bele mmele dinyalo di šetse mmeleng mmele o kwele bohloko mmele o kwele bohloko le nna ke tšwa ditokeng gantši gobe bane gore ke maa gore marega a kena ke kwa ka nna jwale o ka moeletša ka goreng kapa wa eletša bana ba gage ka goreng kapa wa eletša tate ka goreng nna ke eletša mmeo gore a šale bana ba gage morago and then ga ba moeletša a kwe gobane nna mo ke leng semmofi ke le ka jwa nako tere ke le ka jwa 10 years ka gare ga magadi ebile se lenyalo magadi re saenne mara ke le ka ba ka fetša ke tšwile ba mpotša ka moka mo gore nke o tšwe ka mogara bophelo wa mohuto batho ba ka moka ba e bona ntho ya mohutong ke solwa le bana ka moka ba solwa nna ke sa e bone taba mohuto gore yang go batša mara ke le ka ba ka fetša ke tšwile mo kano spela ka tsenyakela poleke kwa bokgobo kwane kwa ka dula gona ya mara mmele ona ke a te tshola gone jwale gore ba e be ke sa bolele o kwele bohloko mmele o kwele bohloko gore marega a kena ke kwa ka mmele wa ka gore so mmele ke kwa o re o a te tshola gore na gabotse o be o reng o sa bolele gore batho ba tsebe gore o phela jwa nke o bolele le mmeshu jwale ka mme o a fetile mo bophelong bo mme a le mo go bona nke o no bolla le yena go theeleditše kgaitsedi yaka hello ke re jwale ka mme o a tswang bophelong bo bophelang ke mme gone jwale nke jwale ka mme ga a bolela le mme o mongwe o bolele le yena sho go theeleditše ene bophelo mme a bophetšinele bana ba bo bone bo gobatša bana nna ke na le example ya ntshweo bana ba ka ke le bana ba bašimane ba babedi bana ba gone yone o mongwe ko monyane o na le 14 years ga a kene sekolo o gobetse mo moyeng ke a mmona gore o gobetse le ba sekolong ga ba re ke dirile o ne kgona a re ke ya sekolong le ga tsamaya no bona re ngwana o gobetse ke a itshola ga kudi ke a te tshola go bala ke sore ke tšeng ke ding kgaitsedi yaka hello ke kgopela gore nke o nkwe ke re mmeshu nke o fe mme o maele gore go ya ka wena ge o moeletša jwale ka motho a tswang mo bophelong bo yena a leng go bona o ka moeletša ka goreng sho go theeleditše ke re mme ga a theeletše maele gore ba reng ka bontle a theeletše maele a bana and then le gona go šiwa letsogo a go right a go molaong ga botse o ya ka moremo wa e bolela gore a go molaong ene a go molaong ka nnete ka baka la gore ta so ye go swarelwa nna be ke re go swantse batho ba sware monno ke mokwela bohloko ekwa ke tsenya mmele a ka ke tsenya le bana ba dikgopolo le kgono le mmele o tletše ka dinyalo mmele o setse ka dinyalo gone jwale ao gore marega a kena ke a kwa gore marega a batamela jwale ka mmele o wansaene ngwanešo a gone molato ke thabile kudu go boledišana le wena bošegong ba lekgono re a leboga 0648582771 0648582771 moroka bomme ba bantši ba humotše mcrs mo moyeng dumela babukaka yebo ninjani sikona kunjani jama ngiyithobele emalobolweni ya bathetha amalobolo bawese laba ezimu bangazikhona mabaqeda la njalo bosesabusile enkara kwasho babaleka bokhulisa ngubani ngugogo ekhaba omkhulu
wayinto ezisuka zibekwa nje vele azenzelele ekhaba omkhulu la ugogo azikho lutho abentwana nomntwana bahlala la ubaba la into yokuthoma akakahlala ya nokhona nifuna umenzisa into angayifuniko akafuna ukuhlaba ubaba lo kaludla imali akho umbereko yonke wayebangafati nje uthola i-10,000 nasi if bekafuna ukuhlaba bemele ahlabe ya nakho lokho akakakwenzi ngaphuma uyamhlagisa mina nifuna umthathisa ukuthi okuhlagisa umali oviyera isa mina umali ngingabuyela ekhaya angithi akalotshona fana no-400 rand nemabuka kapi fana nokuthi ngibuye ukudelela emzini abantu ngiye emzini abantu asiye amalobolo isirebele sinye isintu sinye umali manje senimlobolisa ngekani gara nje ithegonarije liyambetha nokhona lo mbethe seunambu sesilona ngahlanye umakhela umuzi lo mbethe uthi umama kancala umzi nawuyele kwekhaba lapho ubaba lozivulela umuzi mahala eish inzima le nto le mina nifuna umthathisa ngekani ubaba lokuthatha kafuni nethi uyokuthathiswa ngini ngekani mina ngimsumane ngingabuyela ekhaya zonke into zami abentwana ugogo wami ummakhe wazi ukuthi abentwana nomntanakhe bahlala kuphi ekhaya sikuzwile tataba ngitsho danke wabukakapha uthembeni yathokoza sithokozile 0658527710 ye o itheleditšego ye ke mmutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 fm ya re ke tope wa mafelelo sho mcrs mo moyeng dumela hle hello le kae a re gona rra lena Alma Drip D Kate Mabo. a re a leboga Katarina Okay. So I get paid for money we mama. I we ma ngwana go sha bohloko ke ne go bolela le mama an o ntheleditse ma. mang go theleditše Motswadi wa ngwana. wa mme o re wa ntate Wa mme. a sho wena go theleditše re mo file di-headset Eish. Katarina dula ga botsehle Katarina ye maga botse 0648582771 re gona mo ke na le professor Moremi balli ba rena ba gona ba thieleditše magagešo le dikwele ditaba ka moka ga tšona go tloga mathomong go fihla mafelelong tlaišo wa tseba moroka mcrs o mo moyeng dumela Mayoki wa lady Mayoki Mayoki ya la go e fedile a ke no tsena mama bophelo bo tla teng bophelo a bophilelwe motho mongwe re tšea di phetho ka maphelo a rena re sa lebelele gore bophelo a bophelelwe ke tšhošwa ke he ngwana a bolela gore he re ka bolela re tšwela pele mongwe ebile a fitlha kwagane o tlo direga 1 2 3 and then o a bušeletša ape gore ha tlhalosa ye nngwe gore e kgomolele kore mantši ao a mabedi a feleletša re fa setshwantšho sa go felelela gore mme bophelo bja gae ga bo hlomphe o hlompha bja tate ene re a kwa gore ntatola a hlomphe motho ga gabo ntwa e sa etla ntwa e sa le ntši and then tše di nyaka gore di tsenelele bana ba na le right ya gore he ba bona gore go jwalo ebile le yena mme o na le right ya gore a bona gore go jwalo a no ya sepodiseng a mo swariša ka baka la gore e tshotlo eo ebile ntši ka kudu ebile o ra re mama a o dumole gore o phele free antle le lerato le e leng gore wena o tepotsa gore lerato a le kweše botlhoko lerato ke le le botse e le se gona mma tswa ka ra tšone ya lebo re lebogile Mayoki prof wa tseba taba ya mme o man wa tseba e bohloko nagana tate o berekile ga botse tate a tšwa di-pension
tate o paletse ke go agela mmeo a mmelegetseng bana ba e leng ba gage ka moka ga bona a ya go agela motho wa ka lekgwafeng ntlo e kgolo e botse. Tate o ba le sebete sa go tšea motho wa kua ntle e le motho wa mme a tle a mo robatše ka mo lapeng la mme e leng mosadi ya gage pele ga bana ba bona gore mma go rena šule o aletšwe mola, tate šule mola o robetše le mosadi o mongwe. Ge ngwana e bolela mme o re e tšwa mowe ka baka la gore mme o a tseba gore ke tletle ke ya go di patelela dilo tše ngwana a di bolelang tše. Moroka tsena o ritele mongaka go fetša o ba fe di-phone number. Wa tseba nna malome ka kapa mantšwa nka botšang mme goba tate ge e le gore theeleditše kua gae. Tate mme wa morata ene wa mo šireletša. Ge e le gore tate o tlo fihla gae a go thomela ditshele a thoma dilo tše e leng gore o ba e hlwa go ria tšona, ge o ka re botša mamaga go tlo ba bose. Wa bona ge o nyaka go tseba gore diflaga tšela di leng kua police station ga se tša monyanya, itia mosadi o tlo tseba gore police station go ne divene di phela di ne petrole, go ne babereki ba ba berekang 24 hours ba ba letetšeng dilo tša go swana le tše. Maphodisa ba mo swara mogalabe a tsena a ye go dula le bana. Ke naka gore koko le iketle ka botsofe ba lena seng gore le tlaišane, ene koko o hloka go dula fase le bana ba gago ba kgopele tshwarelo, le papa go bona o hloka go dula fase le bana ba gaga ba kgopele tshwarelo mabapi le ditlaišego tše ba beng ba go tlaiša ka tšona. A di a feta go bana ba gago, di dutše dilo tšela ke sekgopi. Wena ke monna wa gago o kgona go mo lebalela, bana ba gago ga sebe ba kgona gobane tše dingwe tša dilo bo re go lla o llela go bona dilo tšela di dutše ke ntho godimo ga bana ba gago. Ene wa bona koko se ke wa laolwa go fihla mo e leng gore go tlile sokola bana ba gago, kore lentswe le ko go botša lona koko gore le mogala ba gago a tsebe. O se ka laolwa go fihla mo e leng gore ka gare ga seemo se ba go bjang ka gare ga sona go tlile sokola bana ba gago. Ke a kwešiša gore mogala wa morata bjale ka baratane le swarelane, mara koko ge e le gore nnete o a tseba wena re wa hlaka le gong jwale go o fihla o tlo hlaka, ya mola o ye go kokota ba tlo go araba. O tla ba sala e thomile e tlo ba la mafello a e feditše, e gona mepeta ba galabe ka mola a se ya bana fela. Molao wo wa lefase le ga go ne motho a dumeletšeng go tlaiša mosadi, le mosadi ga a dumela go tlaiša monna. Ge o le mosadi o betha monna wa swarwa, ge o le monna o betha mosadi wa swarwa. Kore koko se ka tepea ka gare ga bophelo bo e leng gore o tlo phela bjale ka lepantiti o se lona. Ene Moroka ge o itheleditše ntwe e tšwa kgole man, gape ntwe a se ya matšatšia ke a kgale. Ene gone jwale motlho mongwe no be a tšhaba le bana ba ke gore a tšwele pele a mo iše letsogo, mara ge o le ntate o kgona go bitša mme ka ditho tša gage tša bosadi pele ga bana ba gage le pele ga mokgonyana, no man a e amogelege taba yeo. Wa bona malome ka kapa mokgonyana ga e ya boge wa hlompha, ga a fihla kry-a wena ratswale o roga mmatswale tšatši le lengwe ge e ka ba mokgonyana ka mokgo wena ratswale o rogang mmatswale ka gona, mokgonyana a tšea mantšwala a bea godimo ga mmatswale o tlo re o teletše ebile a ne hlompho, mara a e ruta ko wena. A re ba fe di-phone number Moroka gore ba re kry-a kae? Difounu tša kua ga Moremi ke 079 170 9862 079 170 9862, or o ka founela 060 959 0303 060 959 0303.
03. Letlakala la rena mola Facebook ke DR Moremi, o tlo le bona le ne le 153 followers. Ke kgopela gore o le latele, ke a kgopela gore ba gešo go ka bona o mongwe a re nromele tšhelete ke nna Ngaka Moremi, se ke be wa tsoga o mo rometše. Malome ka kapa ga ke le moše batho re ka mokibelo o re tla be re bina kua Mhlanga, tla be re ne le phekolo ya meropa ya setšhaba sa ka kua Falbanka, batho ba sokola, tla be re ba phekola kua Mhlanga mabapi le tabeng ya mahu ditlaišego tše dintšhi tše di leng gona mola nageng. Ra bona gore re bereka jwang gore ba kgone go ka thušega. Nomoro tša pitšeng tše kgolo le tlo di fa ke Malome ka kapa, malefo sa le leafing ka mabaka a rileng. Ke tlo no kgopela gore Malome ka kapa wa ne mathata mo founele, o tlo no re thuša, melaetša ya fihla, thušo le tlo e kry-a. Ke lebogile kudu Malome ka kapa. A re leboga Professor Moremi. Nomoro tša pitšeng tša kgolo ke 066070341 066070341 goba 072-930-7400 072-930-7400 066070341 letlakala la Facebook ke Morwa Motšha ka kapa Maubane. Le ka no tsena le gona mola inbox mola la ngwala mathata kapa la romela di voice note ka WhatsApp di gona di a tsena. Nna ke nna Morwa Motšha Maubane, re lebogile Professor Moremi, re lebogile Tlou tša Baroka, re lebogile balli ba rena, re lebogile Mayele Tsebe ka kua letlakaleng la ka kapa Maubane, Dr. Moremi, re lebogile Magagešo 96.3 FM, re lebogile www.mcrs.co.za. Ge ile ga bua le gona ke tšwele nna lona re kopana mokibelo Ana bunga ka